Just wait. This is a big moment in our lives because we have a guest now. We do have a guest, that's true. And there was all that you've given to me. Ah, To really make kind. just wait. Just wait. To love that was. Yabaga, oy. To na 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 na. It takes so long. Yes, you can hear us. Oh my God. So wait. And that we know we've succeeded. Kay na ami guest karong gabi una. Our guest is Carol Smith. Carol Blank. And she is ready in WhatsApp and waiting. Just to check. Pause ka. Pause ka. Pause ka. Oh, hinay to ta. What? Hinay gina, feeling nako. Unsa man paminawon sa TYL? Ayaw na lang, ayaw. You treated me kind. So I can see us. Kring, I can see us and the tab. Look, ay, naman. just wait. What should we do? Okay naman ato mga sound kaganina sa test, oy. Nag-test na gani ganina pang. Okay. Mo na jud tong pinaka. Kay kung pakusga na mo si desktop audio, pakusga na mo si soundboard, murag daghan na tag unless we really want to, we can do that. I-filter na to sa gain. Hala, naghulot ato mga kaibigan. Yes, hello guys. Wait lang yun ha. Filters. Ipakusgan kay full naman gid no. Full na ba yata? Can someone tell us if our volume is too low? So, Because kung- one of our live audience, Natay isa lang Odien. man siya. Live audience, ingon siya hinay do among tingog. O balkon ni Odien. Kare lang, pakusgan ako ang gain. I don't Sa know. atong mic? Let's wait for a feedback. Let's wait for a feedback, please. Hala, delete mo to kang Nathaniel Blank. Because we tested and it was all sakto lang daw. O, sakto lang Somebody man daw. somebody told us sakto lang daw. O, gani. Salamat kaayo sa imuhang Sakto ra daw. confirm. Sakto ra daw. Basig pangit na headset. Pangit na yung Di headset gani para ako na tuhon. ginagamit na headset. Di ba mo man ang katong sakuan? Yeah. Di gani ako na ginagamit. Yes. Amot lang ha. Mhm. Ay, di ba? Oh. Kusog daw siya, uy. Kusog daw siya. We have some feedback over here. Huh? It's just right. Oh. Okay. All right. Asa man, tawagan na nato ato ang guest. Tawagin lang pero ayaw sa ipakita. Surprise. Oh, surprise na siya. Tawagin lang ayaw ipakita. Ay, mo enter na to dito sa atong link, no? Nanami diri sa link. Ay, kanang, wala pa dahi. Musulod mi diri sa link. Yeah. Guys, nakulbaan dyan mi ay. Kay first ko naman ay guest, guys. Manulod namin. I had the vision of love. And there was all that... Palunga ang monitor ha. Okay. Okay. Wala na siya diri na sigo sa equation. Okay. Admit. Hello. Madunggan mi sa imong
Madunggan mi namo ka. Ay, madunggan mi kami sa imuhang mic. I've turned it off. Okay. Pero unya mag-istoryahanay na ta. Sige na, mag-start na ta. Mag-start na ta. Sige. Standby lang kaka, dili. Dili mo ka makita. Okay. Dili pa ko nila makita or madungog. Madungog ka nila. Ah? Mute na lang sa... Pag-mute na lang quiet pod. ako. Behave. Okay. May pa atong mga early live viewers nakadungog sa ato ang guest. Oh dear. Nakadungog siya. Okay. Sige. Nya na ka. Okay, standby. Yes, hello, we're here, we're live. Hello, guys. Hi, hello! Kamusta man mo? Kamusta ato mga Facebook viewers? Nagparty ko na mong silingan. Ang sad lang anak kay wala tag-invite. Aloya po na to. Ay, dili man dahil ninyo invite. Nya, ang ilang gisugba, humot kayo. Naabot man dahil dili lang sinugba kamot. Humot kayo niya. Di naman dita invited. Ala ka, oy. Luoy man data. Luoy man dahil mi. Sige na, mag-record na ta. Mag-start na ta, Kringo. Niya. Ay, mag-disturbos ko Ay, mag-disturbo. You're listening to Dili Ni Advice, where Bisaya voices talk about modern society and pop culture. Ako si Kringkay. Ako si Darling. And this is episode 30. Yes, hello! Hello. Ako na nag-hello para sa imo Wala ko'y nadunggan sa soundboard. Wala gani. Pero na ano na to? Naka-off lang ang monitor. Talaga, how will that work? We're experiencing some technical difficulties. Live na ba yata ha? Matulog sa ako, guys. Pakawalan ko. Usap pa ko na naman kuan. Sige, usap. Wala na. Ayun na pag-usap. Gusto na mag-shoutout na ta diretso. Sige, shoutout na lang na walay sound effect kasad ba Oo, sige. Guys, mag-shoutout ta. Kay mangluod ni sila pag dili sila shoutout. Kablo ka kasi mangluod. Kisa man. Si Ter Blank. Ala ka, mangluod si Ter Ano Blank. siya? In response to our apology post. Kay nag-apology post ba ta? Sa shitty video last time. Not video. Shitty Stream. audio. Stream. Oo. Stream It sounded audio. like we were in the 1960s. Oo. Ano siya, but however much you upgrade, may the luwags remain. Ganahan mi sa luwag. Oo. This is our luwag. Perminti na ni. Oo. It will remain forever. Mm. Okay. And another comment from Eden Blank. Thank you so much. Murag first time niya nag-comment, no? Eden, for the first time. Yes, Eden thank you so much. Ano siya? In response to the joke that you made, anak ka diba na breasts are not twins. They're sisters. Oo, ano siya, true. Kay numdum lang ko sa K-drama na business proposal, gipangalan niya Rachel ug Samantha, iyang yutots. Oo. Nada, ingon na po sa K-drama. Oo. Si Doja Cat, kay twins ang iyahang boobs. Kay gipangalan niya Tia and Tamara. Twins. Na siya kanta. Na siya kanta nga Tia Tamara, one of my favorite songs right now. Tapos last episode, di ba ni kanta tag M2M na song? Kabalo ba mo guys na na-flag me? Guys. Na-flag me. Kay, gwapo kay kong tingog. Mura jud sa M2M. Ing ana jud katinood ang tingog ni Darling, guys. M2M. Na-flag me ato. Kay copyright daw sa music. Ing ana gyud katinood ang So, M2M voice ni Darling. So na problema na hinuon mi ato. Pero di ba kanang madunggan pa man gyapon ng stream? Oo, madunggan. Pero pag i-download nimo kay dili siya madunggan, naka-mute. Then in response to our apology, na iniingon na sa tuwa na si Rina Blank. Ano siya? There's no need to apologize, Crinks and Darl. I know you guys are doing your best. Bitaw, enjoy raman ko gyapon, so wala ra jud ko reklamo. Very easy customer ra gyud ko.
Unsa di mo gibaligya ano na customer man ni siya. Gibalagyan nato ang ato ang time. Okay. And atong voices. Okay. Ano ka man? Uy, Rina okay. Blank is so nice. Thank you so much. We appreciate you. Okay, tapos napay kuan diri, ang pinaka bida jud diri kay si Koy Blank. Ay, oh. Ano siya? Hi Carol, I'm Koy Blank. Joker ka. Ayun ni siya. Excited kayo siya. Tapos natin yung mga comments from Spotify. Kay from Aya Blank, ano siya, may dati akong friend na sinabihan akong kung saan daw tumanda ako, kukuha pa daw ng driver's license. Nang sinagot ko ng kaysa wala, ay nagalit. Ano masuko man? Ambot lang bitaw. Magbuot-buot. Ay, friendship over. Friendship over. Dili, daan na to na ikalagot siguro kay Aya. Taron ni mo. Daan na to. Gamay na lang yung trigger na ba, nabilin. Pero ayaw paminaw sa among advice. Dili, ikaw, kung i-friendship over ni mo o dili, basta kay red flag na siya, magbuot-buot, masuko. Another comment from Iki Miki sa Spotify ni na comment. In response to the last episode. Episode 29. Episode 29 na red flag sa friendships. Ano siya? Hala, uy, salamat kayo sa pag-consider sa akong suggestion. Love it. Isa ka red flag ka ng bahog ilok. Ala, grabe po. Tinuod man dyan na, pero matik naman na, oy. Red flag na sa tanan. Oo. Uy, pero nakoy tolerance ani ba? Ano man? Nakoy i-consider ing ani. Na bahog ilok? Baho in general. Hala, ayaw, ako. Dili ba? Kanang nakoy i-consider ana, like kung gikan good og workout, gikan Ay, nag-bike, na. gikan nag-gym, yan, nakita mi, singot kay siya, murag musabot ko. Natural man na. Oo. Gikan man siya activities. Oo. Pero kung bagong ligo, tapos buhog ba, dili connected, kay wala, dili man toothbrush ang ligo. Bagong ligo, tapos bahog ba. Og, last comment that I'll read from Cheesy Log. Ano siya? Red flag sa friend. Uy, congrats. First comment ni Nia. Hala ka, uy, naunta ko cheer. Uy, nawala lagi ay ako mga sound effects. Anyway. Makasad no, walay sound effects. Grabe na mong test. 7 hours among testing diri. Guys, alauna pa ko sa buntag na diri. Buntag. Alauna pa ko diri ha. 7 hours mi nag-test. Ha, nga na. Tapos wala di apon mi ma-monitor na ansa. Wala ko kasabot. Ay, tama. Anyway, Cheesy Log. Yes, congratulations. Cheesy Log, thank you so much for your first comment. Ano siya, red flag sa friendship ug moingon na nganong daghan do kog blessings na wa man ko'y simba-simba. Mano. Gireplyan man ako ni. Oh. Anak ko, kana may anak nga tao, banal na aso, santong kabayo na sila. Mahilig kayo magbungat og mga Bible, quotes from the Bible, quotes from God, whatever. And then, grabe kayo naay ka ng crab mentality. Ulolo, Pangit og batasan jud. Dili man na sa pagsimba nga mabless ka. Sa lihok man na nimo, sa imo man ang paningkamot, dili man na sa kung nisimba ba ka how many times per week. Nabi jud ko yung mga kaila na yung ani. Ay, sama na magsimba-simba niya, muro day gihapon. Dili na pwede na ingon ana ha. Og let's welcome our new listeners. Natay mga bagong listeners. Uy, thank you so much. Yes, hello, new listeners. Hello so much. Ang amo ang ginaistoryahan diri kay wala didto. Oo. Tapos, naami guest karon. Yes. Perminti lang misig ingon ana. Natay guest, yes. Among guest karon is very special. Very special. Ngano? Nganong special? Nga naman. Kaya nang dagan ki siyang title. Sige daw, be. She's very special kay daghan kay siyang prefix sa iyang name. Og suffix. Daghan kaayo. Daghan prefix kaayo. og suffix. Prefix og suffix. Mas daghan pa sa mga decorated doctors. Mas daghan pa sa mga decorated lawyers. Mas daghan pa sa mga decorated teachers. Mas daghan pa sa mga decorated accountants. Amazing. Ang kinakusgan sa Davao City. Nga karon, ana-ana sa UK. Unsa? Intro. DJ na siya sa una. Sa Killer B. DJ sa Killer B. Kasi naman ito mga... Ako gingon ba kay Killer B. Killer B di ay. Basig na atay mga kuan, mga pronunciation please.
Oh. Ah. Ay, kana mga pronunciation police pag hello na mo. Usa pa man. Usap po Usap, siya usap, ka. usap, usap. Kada lang, kay murag na anak ko, ambot lang ha, kumugana ba ni? Kay, usap po siya ka, kanhing scuba diver. Hala na ana. Yun sa tuni mo. Kay nga no, na-discover na ko, nakakabit ang Bluetooth headset, hinaknak dire. Pang naina ni mo pang oy. It's your fault. Ang imong headset nakakonect sa laptop. Pantog. Laina oy. Nana to? O, na to sa live. Nana to sa live. Sige, sige. Again. Wala to sa Chrome. Ala na happy ko. Naluya man ko pero happy ko. O, sige. Usap pa. Ay, Usap. Puliharita. Ay, usap. Usab oh. Kaning atong guest karon. Oh. DJ sa Killer B. Og! Kanhing scuba diver! Okay na kayo. Okay na. Unsa pa? Mga gamit ng line. First placer sa professional poker. Third story. Ay, first placer di ay. Oh, gani. Unsa man to ako? Dito baglagya tong guest. Di siya kaulat. Dili daw first ingon siya kay pero kita ang nagbuot-buot niya first siya. Dili man good i-explain ako. Di ba ang mga winner kay champion? Tas ang second kay first placer. Oh, first placer. Second man siya kay naa pa man siguro first before sa iya. Ha? Wa ko'y labot. Ay first siya sa amo basta- ang kasing. Oh. Buot man mo. Ay, pagbuot, maski ikaw ang guest, di ka makabuot sa akong nun. Oh! Fire dancer! Ay fire dancer. Oh. Amot lang ko nadunggan ba to ninyo ang boom? Yeah. Unsa pa man? MC pa jud siya. Hala, oy. Event host pa gyud. Hala, oy. Property consultant. Hala, oy. Business development manager. Hala, oy. Breaker of spirits. And mother of Santino. Si Ato nang ila-ilahon si Carol Sandra Smith. Yes, hello. Yes, hi. She's British, so we have to talk in British. Would you like a buo? Basig nakamute ka. Basig nakamute. Am I on screen yet? Yes, Tara na. yes, you are. They can see your beautiful Oh my face. god. What an introduction. Thank you for having me today, guys. Oh my Thank God. you for being here. I couldn't stop laughing at that introduction though. What should we answer? Would you like a buo? Di ano dyan may kutob. Would you like a buo? Wingardium Leviosa. It's Saturday, innit? Ay, undangan nato ning English, baby. Saya na ta, please. Bisaya, Kapoy ba guys. akong English diri sa UK, ha? Kapoy sigig English. Oh, gani no. Kapoy, may imagine ako, no? Napog kay mga Bisaya na friend dira para magbisaya mo. Naa ko'y Bisaya na mga friend diri. Recently lang, ma-shoutout na ako diretso si Sheen o si Nafi. Sila akong closest. They live literally mga 15 minutes lang diri sa kuha. Ay. Salamat Yes. kaayo kay para makabisaya Agad pag Filipino nagsama diri. Ang daming Filipino dito sa UK. Ang dami. Wow, As in, daghan. Ngayon ko lang No, I mean, na-discover. Oo. Actually, kani si Carol, guys, gikan ni siya Davao, Davawin niya ni siya. Oo, sa mga kabalo. Oh, Oo. Ka paila-ila sa nganong kabalo ka mo Bisaya kay maglibog dyan na sila kay tisay biya kay ka. oh, Wala sila kabalo. Lagi malibog po na sila dire. Malibog sa Pilipinas nga kabalo ko mo Bisaya. Malibog po na sila dire sa kuha kay di po sila mutuo na Filipino pug ko dire. So why mo tuo na ako ba? Di sila mutuo Pinoy ko sa Pinas. Why mo tuo sa kuha Pinoy ko dire? Why mo tuo British ko dire? Kay di po ko mukhang British. So malibog sila tanan. So unsa man ka hybrid Ang sa ko. Mysterious entity.
Charot. So, 'di ba, sa Davao man ko born in Manila ko, and then wala pa ko'y 1 years old ni malhin na mig UK. So nana ko sa Portsmouth ana till I was 10 years old. So nag-English na ko dito. So akong upbringing jud is British. And then Oh. pag 10 years old na ako, nag-emote na akong mother. Kay gikapoy na siya sa UK. Kay gimingaw na siya sa Pinas, gusto na siya mubalik. So iya akong gigamit. Gigamit ko niya pang brainwash akong papa. Giingnan ko Abantog ni nang sa uli akong mo. mama na giingnan ko sa akong mama kung mamalhimig Pilipinas, I will be living in the beach with coconut trees. I can go swimming every day. There's sunshine every day. So ako pong gibalik-balik akong papa. Dad, I want to go to the Philippines. Dad, I want to move to the Philippines. I want to live on the beach. I want to blah blah blah. Gikapoy na akong papa sa sige na akong pangulit. Gibaligya na mo among balay sa Portsmouth na malhinmig Pilipinas sa Woodridge sa Maa in Davao City. Ay, gibaligya gid ay ang balay murag Baligya dyan among balay sa Portsmouth kay no turning back Gi-uproot po gid si mo. Papa. Tinud-anay na jud kay si Mama, gusto jud siya sa Pilipinas jud kay lahi jud ang lifestyle diri sa Philippines. Maingon jud ako. The only thing na feel nako na survive po nako kay half man jud ko. So anad pug ko murag ingani na lifestyle at the same time I miss the Philippines pod. Unya, pagbalhin na mo Davao City, dito na ko ni hantod 2019. So I was there, I think, for almost 20 years. Shit. 20 years. More than Wait, half your realization life. na siya. Yeah, more, pero yeah, as in, until 2019. So, yeah, mga 20 years jud siya. Tapos, pagbalhin na ako Davao City, bukid pa jud ang Davao City, te. Victoria Plaza raman siguro na, Oh, wala pa mga tag-as kay na skyscraper bag-ura man ni. Nothing. Sagbot. Ang Woodridge, ato na time, katong kay kami man ang mga one of the first people nagpalit og balay na existing sa Woodridge. Kay naay mga townhouse lang ang nakatindog. The rest ng Woodridge, siguro there was 5 other houses in Woodridge at the time. Karon puno na siya, all the lots. Oh, Pero daghan ano bitaw ra balay jud siya, sa sagbot Woodridge. ra jud siya at the time. There was nothing, there was barely anyone living there kundi kami, pati yung mga naging barkada ko na naging close ko, mga kababata ko ba. So, mo to siya. Nilanding kog bukid kalit. Di ko kabalo magbisaya unya gi-enroll kog PWC. Dito. Asa na? Tessa. So, women. Philippine Women's? Oh, Philippine Women's. Philippine Women's College. Yeah. Oo. And then Tessa, ako mga Tessa. classmates. Oh, sige. Kato mga gi-promise mo mama nga papuyon kag dagat. Kanang coconuts. Giskamra ko. Ay giskamra ka. Dili pod. Pero akong at the time when I was 10, I really thought na mamalhin jud mig isa ka island kay I love swimming, I love the ocean. Pero sa Woodridge naman may swimming pool at ang bahay namin at the time nag-rent kami yung tabi talaga mismo ng clubhouse. So everyday jud ko rin sa doon. swimming pool. So lipay kay ko. Murag naara sa backyard. Nara jud as in siguro 1 minute walk ang amo ang clubhouse sa mong balay katong first na girent namo which was near the clubhouse. So everyday jud ko swimming dito nya. Ganahan kay ko kay sunshine. So lipay jud kay ko. Pero we didn't live on an island. Moment to ako ang impression sa ingon sa akong mama na mamuyo jud big beach na coconut trees. Pero na coconut trees ang Woodridge Clubhouse. So, Oy. pwede po. Uy. Oo. So, Pero yeah. ang ako ang kuan ato kay unsa ang imong mga culture shock na na-experience kay 10 years old man ka noon nag-transfer diri. Unsa imong mga first impression sa pagkakita diri sa atoang syudad? First, pag sa bukid, kay gikan kong Portsmouth, which was an established place in the UK, and then kalit lang ko gilanding sa bukid sa Maa, sa Davao City, which Sa is sagbot kagubatan sa tanan, Maa. and no one could understand me jud. Kay dili pa man jud na siya, I would say at the time when we moved, dili pa jud evolved ang English spread across Davao City. Dili jud siya ingon like it is now na parang everywhere you go, hospitality, English jud. At the time, it really wasn't. Dili jud siya. So no one could barely understand me or my dad anywhere we went at the time. Wala jud. Luya, oy. Luya pod. Lagi, as in luoy kay ko, ay makasabot sa ko, yes no ra jud ang ginatubag sa mga tao sa kuha at the time. Ay. Ay, gusto niyo man. Where is the Do you guys wanna bathroom? go Yes. swimming?
Where, yes. No, where? Can we go here? No. Okay. So, dito, gikwaan kong tutor sa akong parents kay para makalearn po kong Tagalog and then the Bisaya, na-pick up ra dyan ako kay sige raman tagtambay-tambay, basig asa. Na-pick up lang dyan ako siya. No one formally taught me how to speak Bisaya. Pero na ko'y tutor sa una for Tagalog. Kay the struggle is real, Jud. Na 10 years old ka, magtuon kag new language. Shout out sa ako mga Filipino teachers sa una na nag-struggle jud sa kuha. Yes, But yeah. Filipino teachers, thank you so much. Kamot jud sila sa kuha. What jud. And then, ang culture shock jud pud nako is the heat. Kay, na, I as in, when I got down in the plane sa Manila, parang hindi ako makahinga kay sa kainit. Hindi talaga ako sanay at the time. So, murag ka ng igang good siya diretso na murag takes your breath away ang pollution in Manila at the time na take away akong breath. And then, abi gani na mo, mabalik akong asthma ato pero nawala raman na. Nasyakira lang ko sa heat. And then, kapila ko na kuyapan tungod sa heat. Ala, kaluoy po daw ano yan. Tinud-anay na gyud na. Lagi. Pero okay Tinud-anay raman jud siya. And then, yeah. Okay raman na kay. Masking kami makuratan magyapon mi sa heat. Oh, Antod bisan Mo karon. gani. Antod karon. Kaya nagakusog ang karon. climate change. Oo. Matay na O, midri. lagi. I'm sure. My mom goes home every year man. Tapos each year nagauli siya. This last time ni uli siya nakuyapan gud siya. Kasi tungod sa kainit, masking aircon na gani ang balay pero pag mugawas kag kalit, balik na pud inita pud. Init. Init pud lagi daw kayo. Init uy. Mamatay ka, anak. Init uy. Ang bill gina mo sa Davao Light, Davao Heavy. Oh, Davao Heavy. My God. Di dyan ako maisip pila kaha ng mga electric bill na ana. Kaya it's been 5 years na since I've been in Davao City. Nilayas na kong kalit. Gani, gi-uproot jud nimo imong life ba? Oo, gi-uproot yun. Nag-moment jud ko sa Siargao. You know what? Niana lang jud ko kalit. You know what? Mubalik ko UK. Muna ni siya akong decision. Book dahil mig-flight. Ikaw pala Sorry, ano sa sorry. ato, di ba wala na ay kaday lang. Mo ingon pa unta Taas ko na ka kayo na. tagiambak ka na to ba? O taas kay tagiambakan mo ingon pa unta kog natay spoiler pero nya na taod-taod. Sige. Gusto da may magpasalamat sa amo ang drink passer ay kanang sa among drink among bartender. barista. Ay barista di Ay, ay. bartender. Ala ikaw ka wala kay drinks. Uy, alas 12 po udto Ay, pa dito nakoy sa water. UK. Ay naday siya water. Nakoy water. Nagtuo siya nga Nakoy water na. Gin, naman ni Gin. Pag tilaw na ako, naman ni Gin. O nya, naka, kay udtong tutok pa man diha. O nya, naka. Udto pa. Don't smoke, don't drink naman pug ko. Mo po nang isa po Ah! Don't smoke, don't drink. Congratulations! Congratulations! Okay, kay everyone that knows me knows na mura jud ko karon siling magyosi. Unya, abot na ko dire ang isa ka pack kay 600, halos 600 pounds man, kung 600 pesos. Magkusdanay na tagkwarta tungod sa yosi, no? Undang na lang ta. Kaday lang, i-compare sa Mahal. para sa mga dili familiar sa mga Yossi prices, diri sa Pilipinas tagpila Ang pack. ang pack. Wala gani ang pack, kalimot na jud ko pila ang pack. Patay kalimot. Remember na ninyo? I-Google daw, kalimot jud ko 100 pila ang pack ay, sa 200 kapin siguro. Narada more or less 200 siguro. something, 'di ba? Kay ang murag ana, ang diri kay isa ka pack is about isa ka pack na Marlboro Red is about 13 pounds. Tapos ang exchange rate is 65. So lagi mga 800 pesos. Ay, oh. Murag mahal ra kaayo ang Buondang na lang sigarilyo. ta. Oh, may pagdili na lang. Dili jud siya. Unya, diri sila, naga-roll. So, magbili sila tabako, magbili sila ng kanilang filters and stuff. Sanay sila mag-roll. Ako, dili ko anad mag-roll. Kapuya po na, oy. Oh, ay, DIY man. Anad ko magpalit. Anad ko magpalit pinakaha. So, giundang na lang jud nako siya kay dili jud siya pwede. And to stop the smoking, I had to stop drinking. Kay what jud tay future anang no smoking. Unya, inom gyapon. The second mo inom ko, mo yosi man ko. So, stop na lang both. Okay, congratulations. Matured. Pero yeah. People that know me, siguro ma-shock na sila ana na information. Kaya no one would believe siguro dyan na I don't drink Na-shock anymore. gani ko. Na-shock ko. Pag ingon diba? mo na, no Api, kung smoke, kaka-shock. no drink na day. Oo.
Healthy life na ni, #matured, char. Congratulations. Wala, congratulate. Lechon. Uy, don't mention lechon, makamiss ang lechon. Yan siguro ang isa sa pinaka gikamingawan nako. Ang pork diri way lami. Ang pork sa UK way lami there. Ano Kasaan man? ba, Ay, ano? kabalo kung ano na. Ano man? Ang Feel pork ko dia, maraming ang, rules and regulations. di ang pork dia, ang kinaon dia kay kanang walay rice. Diri kay lamaw ba yo? So, ang kinaon sa pork diri kay rice. Amo. Ambot lang. Murag something in the lines of that ba jud siya kay dito marami masyadong rules and regulations. That's pinaswa ba tay rules ana. Or I'm sure there is now. I'm sure na ana tay Dili lang rules na sa ana. seasoning. Ang pork mismo ang way lami. Dili jud ang pork mismo. Oh, Ang karne mismo. Ang karne Di ay mismo, dili jud siya. Oh, dili jud siya tama. Murag ka nang kulang siya sa life. Hindi ala, ko dili ko ana ma-explain. mo adto dira kay pork is life ba yan? O, ikay ka, tagaan, takag-ticket na libre sa UK, Lagi. di ka mo to. Ayaw pag ingon na. Ate kay ka. Oh. Lagi. Naday mi audience diri guys. Ay, tama, mag-shoutout dahil may namin Shoutout live sa mga audience. audience. Dua ka buok. Ay, duha day kabog sa audience. Oh, audience na. Nami dua ka live audience. Salamat kayo sa pag-adto di. Adto jud sila dres balay. Si Janice Blank. Oh, Janice Blank and Oy, ay pagilo mo dira kay pero taga diri mo si Nathaniel Blank, sagdi na lang na siya, di na shoutout. Oo. O balik ta kay Carol B, balik ta kay Carol kay. Oh. Gusto na to madungog sa imuha. Kung unsa to imong childhood growing up, then you had Santino in your life. Uy, grabe no? So, ano pa ko ato? I believe I was 19. Di na natin pag-usapan yung whole situation. Pero I had my son quite early. So, 19 pa ko ato. And I'm sure a lot of people were shocked by that. Na-shock po mi tanan. Pero go lang. And I think that was one of the best decisions I ever made is to just go on my own and raise my son the way that, with the support of my family. Tapos siya naging parang reason ko for everything. So ato na time, ingon sa akong papa, you don't need to work, kay we'll take care of you. Pero kahit man tag-ulo naman tay British na dugo, trabaho ko diretso. Gitry man ko nila ibalik ko Ateneo, wala lagi ko'y patience ana magsigig lingkod. Wala, I was never siya the one bitok, to sit guys. still in a classroom. Yeah, mo jud dili jud ko. Kabalo ba ya kasi kay naguban ba ya tag Sutherland, lingkod-lingkod ta didto, wala jud ko dili jud ko mamurag mahimutang ka nang ilingkod kog isa ka place. So nagpursue ko diretso atog. Well, akong first job jud is because ni attend kog party sa Jack's Ridge. Tapos kalit lang na ning gawas ang mga fire dancer. Unya nag-fire dance sila sa may pool. Unya murag ka nang na-mesmerize jud ko sa ilahang ginabuhat. Giduol jud nako sila, gi-ask nako sila, can I pay you to learn? Tapos mo ni siya si Leia, si Mau, Abelia o si TJ Pamintuan ato the time. And then gituruan nila ako, nagbayad ako ng mga lessons sa kanila para turuan nila ako. And then parang siguro after 3 weeks gisali nila ako sa group. Unya 3 weeks? nagtugtuyok na may mga 3 weeks man ata to, Jude. I'm not sure. It wasn't long. Nag-training me murag every 3 days man siguro to. And then anak sila, you wanna join the group? Kay mag-ikot-ikot kami. Parati man may party sa Jansan. So gisali nila ako. Gi-join jud day kanila sa ilahang group. I-join ko nila. Gi-adapt. I-adapt na lang ko. Di na ka mo bayad. Pero apil na ta sa grupo niya. Mag-practice ta ba every weekend. Unya daghan kay miga unsa ato oy kay wala pa ba fire dancers ana sa Davao at na time kamera. Mahal ba kaya mong talent fee ato? Kami basig asa lang mi ato sa mga club, sa mga dagat, sa mga party, abot pa mig Jensan, nakaabot pa mig ay Jensan man tong permanente katong murag Jensan Festival, Sarangani Festival. Katong Sarangani kanang Sarbay diha. Party jud na 3 days, 4 days every midnight ga fire dance jud mi lingaw kaayo, libre among hotel, libre among inom, libre ang kaon, libre tanan. And then kanang kauban nako sa fire dancing, DJ na siya sa Killer Bee, si Maurice. So Diba? nasumpay. Nasumpay pa ni tarawa. Grabe ka murag ka nagsumpay-sumpay jud ni akong life. So ana siya, sige magkag-storya nung may pa mag-interview na lang ka diri sa Killer Bee.
Di man siya kumundang sigig storya. Ano siya, I think you could do well. Unya, nag-interview ko, gikuha dyan ko nila diretso. Unya mo to, nag-Killer Bee ko, I think it was almost like 6 months, I think it was. Maybe, ewan ko, iba man ang time sa atin, no? When we were in our 20s, murag, akala mo Paspas short time, kayo, pero long pas- time pala yun. Pero long time, hindi ako sure how long ako doon. Pero lingaw kay to, kay mo to akong first official job is in Killer Bee. Nya, sige tog storya dito. Unya, masigot sa lang akong ginayawit-yawit dito. Lingaw good siya. It was probably, I was very blessed na yun yung aking first job. From fire And then, dance tungod to sa Killer Killer Bee DJing. From fire dance to Killer Bee, and then because Killer Bee, events. So nana sila, once again, no, hiling man kag sigig storya, no. Pwede ka siguro mag-host kay si Maurice, ga-host man na siyang events. So, normally gusto man na sila lalaki ug babae na host. So gitutuan po ko ni Maan siya, you just have to, here's your script, i-introduce lang na nimo. And then dito ni take off akong kay grabe ang ako ang naging hosting experience o hosting sa events sa Davao City. So daghan kay kog na host. I'm sure nasa mga 100 events. I did everything, but I did the Amazing Race auditions, gani yun sa MTS. I did Sunsilk, na-meet na ako si Sarah Geronimo. Nag-interview pud mi anak kay king sa man ganito naano pud nako ang Kalalili, parokya ni Edgar. Na-host na ako ang event sa katong Shakul. Katong power kay to. Nag-host kog Shakul sa Jens man siguro to. Grabe to ka. Anya behind the stage man gud mi maglingkod maghulat. Ang music sang kusuga. Pero lingaw kay to. Ang music pastang kusuga niya, ang music kay ay dili na lang tamo kon lain man pud kung manglibak ta diri og banda. Ayaw dili na lang. Oh. Pero mas Ayaw, dako ang okay. imuhang hosting career kaysa ay mas taas imong hosting career kaysa DJing. Yes. Oh. Murag As ana, no? in, Oh. kay ang nangyari is sa kadami kong events, hindi ko na ma-commit yung aking airtime sa Killer Bee. So, and then gikuha man ako for Jensen to do another event. And then parang nag-conflict na jud siya sa aking airtime. Tapos parang mas marami akong opportunity sa hosting. Mas gusto ko din na wala akong fixed time. Parang ilang events lang kailangan kong gawin. I need to do like 2 events a week. And it pays almost 4 times what I would get a month doing a fixed job. So, Bitaw. parang 1 event a week lang ako. So, parang nag-decide na ako doon, mag-pursue na tag-events. And then, dito na, kay daghan kayo ato na time. Kay wala jud ibang, at the time, there wasn't that many event hosts. There wasn't that many people na pwede mag-English speaking jud. And at the same time, kaya pun mag-Bisaya o Tagalog. So ako tanan, so I can speak. If you wanted an elegant event, kaya po na ako mag-elegant event. Kung Bisaya na parang pangmasa, kaya po na ako. Or kung medyo Versatile. formal na Tagalog, kaya po siya. So, mura tag chameleon. Basig unsa lang, basig asa. Kabalo ka ani, sige lang kung igong Mojo to akong younger 20 years. Can you do this? Yes, sure. Masking dili good. Go lang. Ala ka no, inspiring. Figure it out. Dapat ma-inspire ka. Oh, dapat ma-inspire ko. Tigulang na ba No ako no? Dili na ba ako 20s no? Sound. No hesitation. Can you do this? I'm sure I can figure it out. Ana, ragot? Lagay ko sa imo, di ba? O gani no. I Fake- can figure it out. Just say yes and Pinagarag figure lang out ba? how to do it later. No, mo gani no. Exactly. Exactly. Storya Sige ray na, okay. puhunan lagi. Late bloomer. Di ako ma-remember kay Pero Carol blooming. ba kay nagkasabay man gud mi ani sa work sa una. Tapos Oh. immediately we hit it off kay gi-invite ko niya mag-lunch ta sa gawas. Di sakay ko sa iyang sakyanan. Ang iyang gipatugtog Keith Sweat. Ay, music yun. Sa music may nagkuhan ko. Kay wala ko'y R&B. wala ko'y kaila nga kanang katunga time ha. At that time, wala ko'y kaila nga same og music taste ako aside from you. Oh. Mura ba ka ng kami lang mang duwang magkasinabot sa music. Uy, kay akong ganahan ng mga music kay Keith Sweat, E17, Joe. Kana mga era na R&B. R&B na medyo underground Mga gamay. sexy R&B. Mga sexy R&B. Kana mga vibes kaayo na Oo, mga song. SWV, mga ingana ba.
Oh, niya ko hala. As in. Gitanaw na ko ang mga CD sa iyang car, maumang gyud yung mga music. Uy. Hala ka, oy girl! Ay, hala, Music is life. I found a person. Oh my God! Yes, I found a person. Where ana good kay parehas music. Hala ka, Oo. oy. Mula to ko na remember That's nga something special. na first meeting na mo. Na-amaze ko. Kay paragsa lang na siya sa kalibutan. Oh, tinood na. Mm-mm. Tapos i-explain jud ni. Ngano di ka mosugot tawag, ngano di ka mosugot tawagon og first placer sa poker. Dili man good na siya. I wouldn't consider that right. Kay basig ang mga poker player mamina, wa man jud na siya na first place, di ba? So, Ay, mga ang suko best ang mga nako poker player. masuko na sila kay I was never first. I was second sa isang poker face tournament in January, the year before ko nibalik dire. So I think 2018 to siya. Duha na lang minabilin. That was a 2-day tournament. Mga 200 plus may nagdula ato. Nakalanding kog second. Wow! Out of 200. Yes. Second jud siya. Dili jud siya first place. Okay, I know what second you're na saying gid about siya. champion tapos first place. Pero dili dili manggod jud- sa Miss Universe manggod, na manggod tay ginaingon nga Miss Universe na pud tay first placer. Mo Bitaw. ba? Yeah. Lahi po niya ang kalibutan Sumoto. sa poker. And then- Nahimo naman ang Miss Universe. Okay. Kanang poker gani, na reason po na sulod ko diya, tungod po na ana ni Mau, si Maurice. Kay Ah, na si Mau- poker na, siya siya gyud- gidala ko, siya siya gyud ang gyud reason na tanan. Gidala ko dito, unya akong papa, ga poker man pud akong papa, ug akong mama, so gauban mi ana tanan. The Sige, family poker. that pokers together stays together. The family that Okay. gambles together, jud. Kay Ala ka no. lingaw jud kaayo to na time kay gaapil pa mig tournaments, my mom, my dad, and myself. Kay naay mga tag team na lingaw Hala, kay no, tong silang- Metro Card Cup sa una. Pamilya jud ang Kaya naay yapin mga- tournament. Amazing! Oh. Na sila family tournaments yun kana magpulihanay mi ba? Lingaw gud siya kaayo to na time sa Metro. Kay murag everyone knew everyone went there every Wednesday, every Saturday. So at the same time nagtrabaho ko Killer B, duol ra kaayo ang Metro Card Club. So ginalakaw ra nako na siya nya diretso kog Metro. Ya dito Oh. po pumangitag kwarta. Mangwarta na po ko dito. Unya pag human Sutherland kay duol atbang laman ang Metro ug Sutherland. Ay, nagtrabaho po ka sa Sutherland. So Pod. nag-poker siya Yes. pagkaman. Ay, Dito magtrabaho mi na lang nag-meet. po ko. Cindy mo lig mo jud nang nahitabo sa kuha ato na time murag kog buang no nagatrabaho ko Killer B murag akong age ato akong time like let's say it was 1 to 3 o'clock and then after mo diretso kog Metro unya mag-poker ko hantod mga 11 unya muin kog Sutherland 11. kay 7 to 7 11 to 7 murag jud na lima ka anak gipakaon ato na time ba Full-time job ang poker niya. Napa dyan isa ka full-time Full-time. job na Sutherland. Nagkilabi pa siya. Nagkilabi pa jud. Unya Napa siya events, ang host pa siya. Unya, napakoy events ato kay there was a time na do you remember ambot lang kung ka-remember ka ato na nagdiretso kog Cebu gikan sa Sutherland. Wala ko ka-remember, ana. Nag-event ko sa Cebu. Gikan ko nag-in sa Sutherland, ni diretso kog airport, unya nag-event ko didto, unya pagbalik na ko ni diretso kog in sa Sutherland the next 3 days after. Sana all. Natugpa ka? Sana all. Murag lagi ni ambot basta ano jud ko ato na time kanang murag kanang all engines full throttle jud ko ato na time. Gusto jud nako daghang ko gusto i-pursue manggod. Pero sa akong Ambisyosa ba? pagkakaila Short. kay Carol, hyper jud siya. Hyper jud murag siya. lagi day. All over the place. Dili man all over All the over place, the pero mag fire dance nagkalit kanang magtapok mim, kahit mag fire dance o di hyper eh. All over the place. Kay gikan ko ng Sutherland niya. Moabot og Cebu, Jinsan. Oo. Ano, Ana unsa? jud. If everyone that knew me back then, Ana jud, I was everywhere. Parang and then lalo na on the naman party siya, scene. Basig asa lang mapadpad. And then yun na nadala na ko sa poker. Dito na nako na meet akong naging next person na nag-inspire sa ko na end up ko property consultant. So ang pinsan ni Mau si Joni. Wait. Before ta mo transition sa imuhang land Sige. life, land selling life. Sige. Natay mga shout out diri sa imuha. Oh. Ay, ito shoutout Unsa kayo man? sa imo ha. Oh, ana si Kakay Blank. Ana siya how Ala, kayo si na si Kakay. Carol. Oo. Oh, shout Wala out. si Kakay.
And then si Sheen blank, ano siya, senyorita. Ang sana Senyorita blank. nagtag siya, senyorita. Nagtag. Tanawa atong Jumega. Oh, di ba? Muna akong ingon ganina, mga Bisaya na ako na friend diri sa dito sa Wales. So dito din sila. okay. Hello. Oh, go Tingog support si your Nafi. friend. Hi, Sheen. Hi, Nafi. Hi. Oh, ala ka, gabi, amazing. Ala. All over the place kind of Ala. person. Onya, Wala. story sa mua ang imuhang transition to selling Property. properties. Oh. So, diha naman ibaga akong naong siguro sa poker kay murag confidence na kabalo na ka magmurag, to play poker man good, you have to be kind of confident na masking you're lying, masking Ay, wala kay uno. baraha para makakwarta Uno. ka. It's a very I would say it's a very interesting thing to learn, especially if you're planning on going into sales, business sales, mga ganyan. Kay dira jud siguro ko na mold gani sa poker when it comes to parang negotiations, how to keep a poker face, as they say. Mga ana. Kabalo ko, unsa ang tawagan na, poker- mo na ang bluffing. mo nang bluffing, mga ana, masking wala kay baraha good, kaya na nimo kwaon ng 10,000 pesos diha sa tunga sa table. Kung matuo sila sa imo, nagwapo kag baraha, mo fold man sila tanan. But anyways, ato na time, ang pinsan na po daning Mau, mura po na siya manager diya sa Metro Card Club, and he was heading up the Alveo team sa Davao City, yung Ayala Land, Alveo, yung mga condo dyan. Siya ang parang nag-start niya, nag-head up, siya man ang parang nag-head niyan before, and he was the manager of Metro before. Na-meet po na ako na siya, unya niingon siya sa kuha na mag-start na sila hiring. They're looking for very ambitious people, mga very outspoken people. You have to be presentable, you have to be kanang game ka, mag-ikot-ikot kahit saan, kahit sino lang kausapin mo. Di ka mahiya. Niya na po ko, sus, mura ba ako ang description na pagkatao. Sige, Mo gani no, siya. Tumpak! Siya gyud, check. Mura jud, kanang gusto lang magsigig storya, kanang confident ana po ko ni sige mag-apply ko. Unya ato na time kanang friends po nako na si Gail ug si Nadine, they were also kind of we were all trying to figure out what are we going to do for our careers. And then at the time sila po they were looking, giingnan po nako na si Nadine Hernandez ug si Gail na mga apply ta ani ingon sa akong amigo na gwapo man daw ni na opportunity, let's give it a shot, let's just go. Ana sila, wala ba, it seems very formal. Ano ko, go lang, gutak, kung ma-decline, whatever. Apply mi tanan dito, nakuha mi tanan. Ay, amazing. Congrats. Mo na to, nahimo na mig property consultant, o niya, gi-training jud mi, mo na ako maingon, the best training, sales training that I ever got, and the biggest opportunities in my life have been because of the training that I got at Alveo, and the mentors that I had there. Kay grabe jud sila mag-open ng eyes mo ba to think of the bigger picture. So akong utok man gud ato na time, murag Davao City lang gud kaayo siya, murag very close na if I buy this then I resell it, I'll get this amount of money, mga ganito. I was very immature pa ba. Pero katong training jud nako sa Alveo, and the way that they expose you to multiple different interesting experiences, diha jud ko na mold ang ako ang pagka-salesperson. Amazing. Mo jud ako maingon. Abi nako, na-learn mo sa poker. Na-learn ako sa poker ang start, pero gi-mold jud ko ana sa Alveo. Nibaga pagsamot akong naong text. Baga na ganito daan no. Nibagag samot. So mo to nang property investment consultant ko didto. And then, ang training was so fun, and you got to go everywhere, speak to multiple people, kasali dyan ang networking. So, party ka, you need to meet all the people na mga dinagko-good sa Davao City. You need to be out and about. So, it all played into poker. Kay lahat ng mga dato na mga unsa, diha po na sa poker, gatapo. Oo, no. So, mga dato po na so sa poker. Kasali sa aking, at the same time I was playing poker, I was in real estate, I was in events, hosting events, meeting all the big owners. Diha na ako nakuha akong mga kliyente. Ay, amazing. It all adds up together. Ina, dramuntanan ni Carol dito. It all adds up. Carol Diba? was all Kay mura playing ka you.
Hindi, so mura jud ko kanang nagpakaon og isa ka barangay ba kaya ato na I remember this one event specifically na nag-host ko and then gi-intro na ako akong sarili kay ako ang mag-fire dance. So hi guys, Siya naman mag-fire dance. Tayo sa katawanan man doy. Ay. So ano ko guys, thank you for this lovely evening. I'd like to welcome myself. I'm gonna be fire dancing in 5 minutes. Oh, dito na po fire dance. Sample. Balik na po ko pag kuman akong fire dance. I'd like to say thank you for me for that fantastic fire dance. And don't forget, if you guys want any parties, namaligya po kog condos ato na time. So don't forget, we have condos if you want to approach me after. Isa na niya tanan. Insert na dyan niya tanan. Katawanan mo na, uy. Kwarta tanan, besh. Discounter na. So, moto siya. Makaingon dyan ko after ato na event ko. Murag, pwede ta mo kalma a bit kay murag daghan ra po kayo murag too many things jack of all siya na po trades ni Karma. unsay na Siya, ikaw na po ni Kalma ba? Imbis na pero mo wala, go. oy, wala Wala nag-isip gyapon ra ko ato na time na mo kalma pero I did not. Pero I wala did not. dyan ni It just Kalma. became Dili it gani. didn't. Bitok gani, It became crazier. It became even more interesting. After sa Alveo, nag-end up ko nag-work sa isa ka private na family selling some of their land. Mura ko nila gi-pirate. And then after ato, na-end up po ko sa very far out, isa ka banana na exporting company that they needed someone in sales, marketing. Unya after ato, nag-decide na ko na murag moment na ni siya na gusto na akong mag-business. So ni-end up ko nag-open og spa. Ang spa na nawala na ako atong time na during COVID kay wala man jud way na pwede ka maghilot na distancing so namatay jud to siya na business. At Pero kanang kita spa ba yung po na Kita ba yung nag-collaborate Oh. ato? kaya gani ikaw ba nagunsa sa ko atong sa spa namatay ra pud to siya pero kato na spa was also the reason na niabot ko dire. So kaang nagbigay sa akin na parang push na it's time to go. So, kato, after na ako nag-open atong spa, it was going well. And then, murag, life-changing ko ato at the time. Kay nag-break me sa akong ex at the time. Kay murag, dili jud mi align sa mga gusto in life. Kay, as you can see, murag jud tag, kanang gusto jud og multiple ambitious para kaayo. I want a lot of things. Parang gusto ko talaga I want to achieve a lot. Na gusto ko na I want to move countries, I want to do this, I want to balhin na pug ko diri murag kanang ana unya different lamig perspectives in life. So and then after ato ingon sa akong papa, he sat me down and he said like you have never since you had Santino ever took a moment to think about what you really want to do with your life. So gingnan ko niya sige pagwalwal sa didto ibilin sa imong Dito sa anak dire Siargao. pag 1 month, if you need 2 months, figure out what you want to do. Speak to people. Take a moment to think of just you. What do you want to do with your life? Murag anak good. Unya niadto ko dito sa Siargao, unya nag-party mi dito, unya I didn't know what I wanted to do. And then parang bigla ko lang naisip speaking to more people in Siargao that weren't from Davao City. And when I asked them, what do you do for a living? Tapos, there was these people na they used to be the ones that clean skyscraper buildings. And they used to get paid like insane amount of money. Yung mataas good masyado na building, sila manglimpyo sa window. And then I spoke to this other girl that was like a breathing coach in I don't know, Bali. And then I spoke to this other guy that was like a breathing coach. And then I spoke to this other guy na parang ano siya, business development director siya in a big company in something. Tapos I gathered a lot of information from a lot of people dun ba. And then dun ko na-realize na parang, wait lang, what am I doing? Na nasa Davao raman ako. Okay, you know what? Baliktag London, may pag-aambaga kay Kugnam. Anak ko na, go lang. And then I told my dad, I want to go back to the UK. And then support po siya. Sige, go. Do it. We'll be here. Support you. Mo tra kay ko ato. Abi na ko it's gonna be easy. Na Shakira po ko pagbalhin mo na ako balik sa UK. Another culture shock, no? Another, sige na tag culture shock, ani no? Anya, yeah. Sige na lang tag culture shock. I believe our call should be ending soon, no? And then we're jumping on the next line. Dili pa siya?
Wala ako kita og ano. Wala ako kita og Wala man, pero, mag-warn man na ka. Okay lang, mag-warn man na. pero in case Pwede man mag Dili pa 5-minute dili break pa man ka. kailangan. Dili pa man Dili pa. kailangan. I Ah, just sige, thought sige, kay sige. ni 1 o'clock. It's 1 o'clock. And then, nag-decide ko. Anak ko, sige, balik tag UK. Unya, what follows is insane. The story that follows that is mind-blowing. I ang don't even know where nilaga og to UK start. kay ikaw ra. Ako ra, baga kay kugnaong. Ikaw ra isa. Naman ko. Ato na time, actually, kay tungod sa akong isa ka friend na naa na diri sa UK, nangita po na sila og person that was still in Davao City at the time to help recruit nurses padulong UK. So, Oh, ako po gi-intro daw ko niya. nag-collaborate ana sa imo ano. Ako anang sa designs no. You remember katong mga Oh. di ba, Oh. mga graphics and stuff. So, Oo. because of my connections, mao na gini ako maingon, it's only my connections ug akong bara jud akong puhunan sa akong whole career. So because of my connections, they were like, you're perfect for this job. They need someone short term na mag-recruit og nurses. So gikuha ko nila para maghimog mga events diri sa Jensen, sa Davao, para magtapok og mga nurses. And then because I worked with them for a few months, ana sila, if you're planning on coming here to the UK, we'd offer you a job. So anak po ko, I am planning on coming to the UK. So, murag Ay, perfect ra gid siya. perfect. Anak, Wala grabe, na-align. di ba? Murag ka ng, okay, parang di-lay out yun ang path in front of me. Anak ko, sige, I'll help you while I'm here. Pero pag bali na ko, I wanna come. And they sent a contract, nag-sign na may contract. And then I moved. I moved to London, outside London, so Finchley. And then, nag-work ko dito for a while, pero it didn't really work out. Kay murag, but it was just a little bit difficult at the time. Medyo na-shock pa ako. And then, parang gusto ko pa muna i-figure out what I really wanted to do. Kay parang hindi ko yan yung route na gusto ko i-pursue as a career. I wanted to get into sales and events. So, nagbaga ra pug kugnaw, and I was like, I've got savings, so kaya na ko ni siya. Murag, I think I can survive while I'm looking for a couple of months and ganyan. And then, na-meet na ko akong partner siguro within 3 months of being in the UK. Pas. And pas ra kayo. Pero I was dating a few people at the time. Pero yan din yung isang topic na interesting. The difference between Filipino men and British men. And then yung aking naging ending na man is Spanish. So para siyang Filipino but white. If that even makes sense. Kay Ginbay ba yata nila sa una. that makes sense. Oh, Yes. And that's very Diba? interesting. Yes. That's a very interesting experience, is yung how different men are here in the UK compared to Filipino men. Na parang pabebe pagod masyado yung ating mga guys dyan in their late 20s. Some of them still live in their family homes. They don't know what they're doing yet with their life, mga ganyan. Tapos when they make decisions, si mama, si ate, ang gina-consider dito jud almost from 16, Wala, everyone murag starts hugot. working. Naihugot. Everyone. Dili, that's just from a lot of experiences I've had with even friends na alam ko na soul searching pa sila, di pa nila alam, tapos support pa man din sa family. Kaya man ang one of the biggest things sa Philippines is ang family nato, no? Is very close-knit. Tapos parang support hanggang you get married. Doon pa normally a lot of people move out pagkasal pa. Oh. Dito 16 pa lang work na. McDo, no, everyone bata works pa na. kaayo. Everyone starts working here. Most people, even if they're still in school, ano jud sila, they're encouraged to work. It's a very normal culture here. Ang anak ko gani nag-apply man yan, 16 naman siya, nag-apply siya, mag-work sa McDonald's, kay yung ibang mga friends niya nag-work na. So they get exposed to work very early. So they mature much quicker. So when I started meeting men at the same age that I was when I was 29, 20, 30 when I moved, grabe na sila ka-progress sa kanilang mga career. Kaya they've been working since they were 16. Bitaw, no? Mas dali sila Mga na manager mature na sila, established na sila, they have their own flat. They're buying their own houses at 30. That wasn't a normal thing for most of the 30-year-olds I knew in Davao.
Oh, dire kay sa mga 28 Diba? pa lang kay nagasugod pa lang sila. Oh, nagkuan pa lang Dito pa magsugod, nagsugod pa lang mga umulog. mid-30s to 40s. Exactly. So, murag dito pa mag-kick in sa Davao City na murag ka ng, okay, when you're like 25, dito pa magtinud-anay, okay, mag-apply na kong work, mag-ana na ko. Dito, they start like 10 years younger. So, a lot of people were very established already at 30. They have their own house. They're paying their own mortgages. They have their own bills. They've bought their own car, which was very different kaysa Davao. Sa ma-remember ko, yung mga mayaman lang na binigay ni mama at ni papa ang kotse, ang may kotse. Pero rarely did I know anyone that actually bought their own car. All of the ones Wala that I gid na knew that were driving cars, 'di ba? Wala Hindi na yun dire yan- sa hindi yun Davao. yan- Ay sa Philippines. 'di ba? Mm. At that age. Delayed Oo. pa, mga 35, nandyan na. Dito pa nagtinud-anay work ang mga tao. So it was very different for me to have conversations po sa mga going on dates with people. So what do you do for work? Oh, I'm the director of this company. I'm the manager of this company. I oversee a group of 60 people all across the UK. Hala, nasakiya po ko. Kuyawan ninyo diri no kay ako wa pa jud ko kabalo unsa akong buhaton sa akong life. Di pa ko kabalo magamit og washing machine. Moto akong isa pug ka shocking experience pagbalin na akong direct UK. I never really thought about these things, and shout out jud sa aking, I don't know if she's listening, pero I think she might be, yung aking maid at the time, si Mitch sa Davao, that took Shout care out, of me for Mitch. so many years. Hopefully you're listening. Kay ikaw jud ang nag-alaga sa kuha pila ka years through all my crazy years. Inig-abot na ako, dire dito pa na ako na-realize na hala ako naman, di ay maglamas akong sini. Wala na si Mitch. Naingon siya na ako na siya out loud. Hala, si Mitch. And then nagtanaw ko sa washing machine. Ala ko, shit. Di man di ko kabaluan ni. Uy. And then nanawag ko sa kong mama. Unsaon di siya. And then dito pa na Speaking ako of na-realize mama. of how. Sorry, speaking Yes, of si Mama. mama. Ana siya, She might be listening. that's right. Ana si mama man yata ni mo ni si Eddie Smith. That's Hala, right, hala, ask hala, mom. hala. Oh. Kaya gani, si mama. And then, ano jud ko, ma, di man ko kabalo, uy, unya, I've never had to scrub a bathroom, I've never had to clean my own beddings and stuff, lahat yan, dito ko nalaman na, shit, of all the stuff I actually need to do. Pero mahilig man talaga kasi ako maglinis, so it kind of just happened. Pero I didn't realize how much I didn't know how to do until I came here. Dire pa jud na siya na murag na moment, hala, di man di ko kabaluan ni tanan. Howd lang ko muluto, kay nagaluto man ko sa Philippines sa una pa. Pero never ko nang hugas. Pili na siya tanan Naka-learn. Naka-learn siya tanan. Sa Dira naka sa UK. Naka-learn tanan. jud ko. Mo jud ning giingon na lahi jud lagi. You become more mature here kay you're on your own. If you don't succeed, you've got a mortgage to pay, you've got rent to pay. Wapay ako ayaw kong ingnan, mabalik kong Pilipinas, no? So, among family home. Sa Philippines, sa una man good, na may family home ato, gi-purchase man to sa akong dad. So, if I didn't like my job, or wala ko nagiganahan sa akong trabaho, mayroon ako, ay dili na ko, okay ra, kay muli ra ko, I'm living in our house man, wala man ko bayaro nun. Dire, mas hindi ka, o sige, pag-quit, sige, unsa may imong ibayad sa imong rent na hapit 60,000. Maogyud. Maogyud. Mahimo jud kang successful once you're put in a pressure cooker, mura siya ka ng, yeah, I have to win. I have to win. So, and I was used to a certain kind of lifestyle sa Davao City. Matag prinsesa dito. Unya, inigabot na ako ang Disney princess dire. Wala, start from scratch. Wala ko'y kaila, wala ko'y pool. Kaysa Davao, dali lamang ko. Uy, sabihan mo yung kaibigan mo, parang ang dami parang mag-refer good sa akin. And here, no one knew me. I was starting from scratch all over again at 30. Which It worked out was, eventually. It worked out. It worked out now, pero it was With the a kind journey. of personality ni Carol, ma-workout man jud na. Oh, dili pwede Hagag dili. na. Dili pwede, dili man Aman pwede, lang. dili ma-workout to sa imuha. Laban lang jud. Oh, laban ng perminti. Go lang ng go. Oo. Storya lang ng storya. Okay. And then, ang malas ato na time is, I was just starting, I started with an events company, nag-short contract lang kami, and we were supposed to explore bigger roles after that. And then, nangyari, ang pinaka scariest thing in life, ang COVID.
Ay, dira na din So, nahitabo ang COVID. dira na hitabo. So wala pa ko na plus star diri sa UK. Unya si Santino, gibilin baya nako sa akong father ug mother at the time. So anak ko, of course, mag plus star pa man ko diri sa UK. Siguro 3 months, 6 months, uli ko kwaon na nako siya. Kay para napod siya, I didn't wanna drag him around flat, di ba? Kawa pa man ko kabalo asa ko mopuyo unsa akong trabaho. Gusto sa na ko ma-plus star. Unya at the time, ano na yun? So, October ko nilandi, murag June, July, October. And then, ang March, wala pa ako na plus star, ning sugod na ang COVID. Unya, pag sugod na sa COVID, dito na, kay, for 2 years ba ya, separated, akong Uy, anak kaayo hinuon. tong COVID. Uy, nahuman. Grabe tong na stressful time to sa ko ang soul. My soul was very disturbed. Kay separated me, tapos with the fear of the global pandemic, tapos 'di ba, grabe ka nonsense sa mga rules sa Davao. I was so scared. I was terrified kay 'di ba ginasabi nila kahit minor pag mag-ano sa hospital, walang guardian. Oh, akong isolate tanan, wala. Akong dughan ato na time, murag ka nang ayaw lang jud kay I cannot come home. I cannot come home and get him. I cannot bring him here. Kahit British passport naman to siya, so pwede man to siya anytime. Pwede ganin ako to siya unta, book ka ng flight, o niya, i-assist ra siya padulong dire. None of it. We couldn't do anything. I felt very out of control. Wala jud ko'y mabuhat na murag ka nang mag-video call na lang me. Unya, kato na time, mura siguro tong kanang ay isa jud na siya sa biggest na naging challenge nako in life. It was terrifying. And then, 'di ba, people were getting sick. Buti naman yung kuya ko, my brother at the time, yung family ko, Eileen, all of my cousins, my dad was there. Si mama nandito na pa jud yan sa UK kay akala niya couple of months lang siya dito, balik lang din. So sila lang lahat nandoon in COVID in our house. And none of them got sick. Buti naman, kay katakot. Maayo gani na. It was terrifying kay yun talaga ang isip ko. Tapos kami din dito, terrified pud me kay we're locked in the house. Paano man ako magbayad ng rent, no? Wala pa akong maayos na job. So my partner at the time, which is my husband to be, he started doing 3D printing. So nagbili kami ng mga printers, and then for example, this is Ay, all 3D printed ni. Yes. Awesome. Amazing. So among tibuok balay te punog mga ingani. Okay, dapat ko I'm a queen actually in real life pero on a chessboard. So giscan niya akong now. Aww. That's your actual face. That's my actual face. He scanned me and he made me and him the queen and the king on a chessboard. Aww. Diba? Oh, Amazing. Adorable. Amazing. Adorable. Yeah. So nag-start mag-business ato. Unya nag-online me while locked away. Nag-online me and then we started selling our products. That's how we got through COVID. Tapos up to this day, he still does 3D printing. He has a lot of clients abroad. Parang sideline niya na lang yan and he does it for fun pati dito sa amin sa bahay. Kay pag gusto ko ng vase, gusto ko ng shelf, gusto ko ng i-print niya lang. Anything I want, i-print niya. Wow, amazing. Sana all. Tingnan Si Doraemon na. Lagi. Si Doraemon. Kasi mo gusto mo. Basig unsa. Basig unsa lang, print lang. O napa ko'y ani, kay ano man ko, fidgety lagi ko. Fidgeter. Man tingali siguro ko. Fidgety man Feeling ko. ako, ADHD ka ba? Nalang yun. Alam mo, nakig-partner siya sa iyang Feeling ako diagnosis. ba? Feeling ako Feel ba? jud nako. Feel nako. A combination Dili lang ko of mang a lot of diagnose, things. pero nananas akong utok, ADHD, man siguro siya. Oh, nakikonnect na Feel siya jud kay nako. naaman pud siya ing ana, so nakikonnect siya sa imo, wasig na pud daw ka para pareha Oh, di ay. Oo. Ala, na-expose ka. Mausap. Alam, na-expose ko. Wala, sorry. That's a story for another time. Sorry. Char. Tapos, Nya asa Anang- naman tataasan na po dani oy. kanang Ano ato, ganito? Namit atong niya. istoryahan. 'Di ba, kuan, ni undang ka og Yossi. Oh. Oh, kay mahal. Pero Oh. ni undang ba kag Yossi before mo nag-meet sa imong husband to be or Oh, during na? No. During lockdown in COVID, mga bandang ending yung patapos na ang COVID.
Diyan kami parang nag-decide dalawa na this is enough. We need to stop. Kay katong time during COVID, wala man kayo. We were just, wala mang expenses, di ka man nag-aalis ng bahay and everything. Pero parang matagal ko na gusto mag-stop kasi Yossi. And all my friends know, even my mom, dati pa, nasa Davao pa ako, nag-try ako mag-stop kasi ayoko na good, ayoko lang. And then parang naging, ano talaga ako, slave to the cigarette. So, when he started mentioning na he really wants to stop pero he struggles with it too, ako din, and then naisip namin na we can support each other. Tapos, nag-stop din ako inom kasi every time, naka-successful man ako stop smoking before. I went for like 3 months without smoking. Nakaabot pa ko 4 months once. Pero the second na mo inom ko, mo yosi jud ko diretso. Mura jud siyang immediate Connected reaction. silang duha. Connected jud siya. The second na mo inom ko, murag wala pa siguro 10 minutes na mangita na jud diretso na akong utok og yosi. So anak ko na, if I stop drinking, so we can stop smoking. Anak siya na, if I stop smoking, he can stop smoking. Anak po ko, if you stop smoking, I will stop smoking. Pero anak po ko, if you start, I will start again. So ayaw po ko niya i-let down. Ay, ano ko no? Natama Ayaw ang ko rin inyong... siya i-let down. So parang gi-hostage namin ang isa't isa. So if you start smoking, mobalik kog yosi ha? Ikaw, mobalik tang duha. So it became like a battle of the wits na lang may jud ani and support na parang sige kay sus, and ito talaga masabi ko, this is why I know he's the right guy for me, is during COVID lockdown, nag-inatbangay me, we were trying to figure out a business, we were trying to make ends meet, we stopped smoking. And we survived and I did not choke him to death. So, di ba? Meant to be dyan na siya. Di ba? Kay parang ang Napi, na-survive mga relationship na maguba tungod sa COVID. Ang inyuhan na strengthen. na-strengthen Amazing. siya. Kay we went through our worst times early on. We went through unemployment, trying to figure out a business. We had to figure out each other. And then I was separated from my son. So you can imagine na at the time, dili po ko always a delight to be around. Kay stress kay ko ato na time. Murag ka ng akong heart, murag half functioning jud siya kay wala jud ko kabalawon sa akong buhaton. With the support of my mom, with the support of my family, parang ganun na lang siya. And then, the biggest thing that ever happened to my life also happened, and he was there through it with me. So, at the time na separated ko kay Santino, na ame dire trying to build a life na ready para inigabot ni Santino, my father passed away. And daddy's girl ba ya jud kay So ko. sorry about that. Yeah, it was the darkest time in my life. Yan lang masabi ko. I was a daddy's girl and then hindi namin siya maabutan. We couldn't say goodbye. And we had to cremate him on a video call, which felt very cold. Kasi COVID, wala, restrictions lahat. Tapos, ang inantay lang, ito ang isa siguro sa pinaka beautiful things na masabi ko about this is he passed away right after niya nalaman na my mom could finally come home and get my son and bring him here to me. Kaya alam niya stress na stress ako. And he was just really holding on until he knew na makabook na si mama og flight. And then after na murag giulat lang niya ang confirmation ba para na siya peace of mind. Yan talagang ang peace of mind kasi kahit si Papa, my father, at the time when he started getting dementia, he was very, very sick. I don't know, maybe si Dr. Aiko might be listening right now. Thank you so much. Kay ang doctor, we had a doctor that we would always go to the house and help. Kasi ayaw namin siya ipasok sa hospital at the time na yun because of COVID and everything. And then si Papa, kahit na dementia na siya, he was losing his mind. All he would think about and talk about is my son, si Santino, and me. Niabot pa sa point na, ano na si Father, murag wala na jud siya sa iyang senses. So niya, niingon siya sa mua, naaday siya secret bank account na 1 million pounds. Inya, ihatag daw sa mua, kay para okay Punta daw. tinuod. O niya, kami po, asa maning bank account ni. Nangito. Wala, oy, it just proves na in his head, he was still being the provider. He was still being my dad. He was still trying to take care of me in the way that he could. Kahit na wala na yung kanyang brain cells. Pero nangita jud may kung na bank account diri sa UK or sa Philippines. Wala jud, sadly. Kasi na tinaguan gabi. There was no 1 million bank account, sadly. Wala tayo sa sudden inheritance of 1 million pounds. Pero, and then,
yeah, he passed away, and then my mom, after 7 days, was finally able to get home. Kay siya na lang jud ang ni sacrifice. Grabe atong sacrifice akong mama ato. Kay she had to go through quarantine. Inig abot niya sa Davao City. 2 weeks pa siya Oh. dito gipatambay ng tent diha sa may airport. Di ba? Oh, dagan ba kay Di ba restrictions sa ma-remember mga niyo time? yan? Oh, katong And the COVID, food, ang it was mga so airport hard. sa Pilipinas na tent sa gawas. Mm. Diha nila ibutang Mag-wait ang mga kag 2 pasahero, mag-quarantine kag 2 weeks before kanila i-let go. Mm. Oh, that was the Si reality. mama. The struggle is real kay si mama dito. Kay Donya baya po na ako mama. Unya, nakatentra siya dito. Gahi kay nakama. Unya, and then she was with other people around her na have also traveled from all over. Akong kahadlukan ato, si mama will get COVID. Pero ni-sacrifice jud siya. Ni-sacrifice jud siya kay para makuha si Santino. Kay boora jud pud ang gusto sa akong papa. So, gilaban jud niya, 2 weeks siya, and then nakagawas siya, and then she was with my son, and then na-process na namo tanang papers para makagawas na si Santino, and she brought him to me. And grabe among Nakita breakdown ba sa na ko ang airport. video ato? Nakita na Nag-live ko. ko ato, daghan kay viewers Oh, ato nag-support. Nakita na ko, Toy. Grabe ka, happy Makahilak moment. Makahilak ko kung kuna-una. Oh my God. Mura jud siya kanang I cannot explain the joy I felt inikita na ko silang duha at the airport and they were okay. And then Pahilak na grabe, noon mo si murag Carol mind-blowing Kring. siya. Oh. Makahilak ko! Mind-blowing jud siya na experience na. Ipahilak na namo si Carol Grabe. dili jud na mo ni sala guys. Si Carol lang nagstorya diya. Oh. Ako rin nagpahilak sa akong sarili. Oh my God. Pero nakitaan jud na mo to na video. As in, happy in, jud ko as pagkakita in. ato na video kay kabalo man mi nga na stuck jud mong duha. Kabalo man mi Okay, ato sige ba tanan. kung update sa Facebook, 'di ba? Kay ano ba yung kay ko live broadcaster ba kay ko sa akong live. Muragaw sa anak na po niya. Daghan kay support ato. Wow, mga 200 people were commenting, viewing, watching. I felt very supported by everyone back home good. Wala, nihilak naman dyan ko, ay! And then, Oy dili na mo ni sala Arturo ha. Oy, ano si Arturo? Oh, Oy, speaking of they're making Arturo, me speaking cry. of. Wala. we keep And then- each other hostage for our health. Ana si Arturo. Yes. So he's listening and trying to understand yung mga words in between. Bahala ka diya. Kalinga. Ningkamot siya, ningkamot. Oh, ning kamot. And then, kato na time, it was also very strange. It was a very strange experience. Kay si Santino, I haven't seen him for like 2 years. Tapos kalit lang ni Tangkad. And then, my son was meeting... My son was also meeting my partner for the first time. Tapos diretso kami live-in tanan. Murag, hi, this Hi, is my then son. live-in na tatanan. Diba kay normally, live-in na tatanan. And then prepared na, he built the whole bed. We prepared his whole room, PlayStation, TV, everything. Parang paradise good for a teenager was waiting for him. And then from there, we built our family. So, ano jud siya? So, yan ang masabi ko, na 100% sure ako this was the man I was supposed to marry because I've literally experienced separation from my son, a global pandemic, the death of my father, unemployment, stopping smoking, trying to figure out my whole new life with him by my side, and he's still here. Amazing. Amazing. Diba? We would love to wish everyone Arturo in your lives. Lagi, as in, Oh, kung wala pwede ba daw dyan, siguro siya pwede ba daw na-support i-3D ako, print si Arturo? Ay, naano siya, di ba? Naano That's siya? just Hindi for you. needed. He's Yeah, it's just for taken. me. He's taken, Jude. Taken na taken. Pero makaingon jud ko na without his help, I would not, buang na ba ako daan, no? As you can see, na murag all over the place jud kaya ang Dili ako kami ang- nag-ingon guys. Ako Siya, ang, Jude. ako jud ni Ingon. I've always been, everyone that knows me is probably listening, knows that I've always been kind of a loose cannon na parang all over the place. And then when Loose all cannon. these events, loose cannon jud ang term. Tapos when all these events started happening to me na parang grabe ka traumatizing, parang it brought me down to my knees, Jude. As in, he literally picked me up off the floor to survive it. Ah. Kay, grabe akong emote ato na time. Mura jud ko kanang paddle on the floor, sigig hilak, wa jud ko kabalawon sa akong buhaton. So, siya jud ang naging Amazing. supporter nako. I really honestly think that the only reason I am who I am today is because he stood by me. So, yeah. Muhilak na pud ko. Sige. Ayaw Okay. na. Ayaw na. Kay maawayan na jud mi ani. Star. Oy, wala mi sa Star, ano. naghanap pud ani, oy. Oh. Naghanap pud ani, oy.
Kumusta mga tong Google Meet Yeah. kring tanawa sa kay basig mamatay na ta diri sa ato ang Murag call. feel na ko dili siya limited. It's not limiting us. It's not saying And anything on my wala end. it's not It's saying not saying anything. anything. O sige, Diba? padayon na ta. Mailhan ra na unya kung maputol di. Ah. Nag-participate po siya, di ba? It's just Oh. letting us do our thing. I love it. Appreciate you, Google Meet. Shout out. Shout out to Google Tapos, Meet. gusto na mo may Tapos, asa naman balaan. ta? Gusto Sige. na mo may balaan. Usa man jud ang on the surface, unsa man ang kanang biggest difference na imong nakita between Filipinos na ginadate nimo sa una versus sa British lang sa kay niagi man jud kag date og British at the time na sige. bago pa ka diha. Oh, sige go. Sige, so British sa, so I found when I started dating here sa UK na parang hindi ko pala type ang British. Kasi they really love football. They really, really love football. And they really love football. 'Di ba sa Philippines siguro ito ding isang controversial na bakit tayo obsessed sa Davao City ng basketball na parang mas bagay man sana ang Filipinos in football. Ambot lang no kay Nograles ang dahilan anak kay daghan kay mga ring ipangbutang through the initiative of Nograles na mga ring. Bantog na. Pero 'di ba, football, Filipinos would be great for it kay the speed. Tapos hindi mo kailangan ng covered court. You just need a nice big open field. Tapos minimum equipment lang pud kailangan. Tapos ang basketball kailangan mo matangkad. Di man tayo matangkad ng mga tao. Mao gyud. Anyways, 'di ba? Pag lipat ko dito, na-realize ko na most people here are very very into football. Most of the people that I had conversations with or went on dates with parang very one-sided sila sa kanilang personality. It was all about the pub and football. Tapos I Ang ilang realized, personality is football. That's it. yeah, most of the ones that I dated, sadly, yes, and I did try and kind of like meet others, pero then medyo I would say compared to what I'm used to in the Philippines, they're also a bit colder, if that makes sense. Hindi sila as open to talk about parang they're very closed off. Hindi sila ganun ka. Dili kayo mo share Na-assured. personal. Hindi ko things. ma-explain yan. Parang you don't want a guy to be, 'di ba, on a couple of first dates na sobrang sweet din, pero gusto mo din ng parang open and parang they're very closed off. They're very independent, they're very private. People. They're very Murag ka nang closed off. wala sila ka nang marag vulnerability. Murag dili nila gusto ipakita Not sa yet. imo ha. Yeah, and as you can see sa akin, I'm a completely open book. So sa una pa jud ko, diretso jud na unsa man imong life. Oh, go, sige, istorya na ko akong life, no problem. And na-realize lang nako na dili lang kaayo nako compatible jud ata ang British na personalities. And then parang na lose interest din ako at dating at the time. And then because I was in a new country, I started using dating apps to meet people. Alam ko sa Philippines, people are like, ew, hala, mag-date ng mga apps. It's very normal here sa labas. Kasi you don't know people, you have to find ways to meet people. So people here really use dating apps a lot to meet people. Doon ko na-meet si Artie. And then, ang kanyang first response sa akin to my message na, kasi on the app that we were using, which is Bumble, ang babae una ang mag-message. So, gi-message ko siya, hi, how are you? Hi, how are you? How's your day going? Yun yung aking intro. Ang response niya was a meme. Yung si Sylvester Stallone nagakurog-kurog na kape na parang naga-twitch. And then, napatawa niya gud ako kaagad. Lahi ba ya jud ko kay historiador kay ko. And then from there parang na-realize namin na we got along so well, like parang immediately sa text pa lang very open siya. He was very more kind of like what I'm used to, but at the same time more European. So parang Spanish is like Filipino na puti. The Western Filipinos.
Elaborate. The Western Filipinos. So he had all the traits of yung medyo sa Filipino. They're very passionate, they're very open, they're a bit more sweet, yung mga ganyan. Pero nilagyan ng parang mas European yung mga stuff that I like. He was independent, he had his own place, he had his own car. Okay. Gets Diba? na So ako. parang the pros from both, parang naisa siya in Spanish for me. Okay. Amazing. So, And then- Filipino men, listen. Ang ingon ni The Carol, Filipino men. ang ingon ni Carol, ani Hoy, daw ni, paminaw mo. blank. Paminaw mo mga lalaki blank. Mga lalaki blank If paminaw. you're a lalaki, listen. Okay, mo ni ang gingon ni Carol. Eh, kung lalaki nga patay. single. Mo ni ingon ni Carol, Patay. dapat ka lang open. Kumbaga, gawas imong vulnerability. Medyo sweet pero not too sweet on the first few dates. The first few dates, di ba? Tapos dapat ka nang katulad yung gingon ni Carol, medyo kanang i-share po nimo ang imong life, di ba? Tapos Dili ka maging too cold, reserved. cool. Cool. Murag na wall. But at the same time, ayaw dog puyo sa imong mama. Ayaw puyo sa imong papa. Tapos dapat kanang advance na imong career. 'Di ba? Dapat dugay na ka na-establish. Dili man kailangan na dato jud kay ka pero nanado kay ka na Ambition. Nana sa imong isip. Nana sa imong isip. Nakay path ba? Mo nang giningon ni Carol. Ang pro sa Pilipino katong open, vulnerable sila, wala sila wall, dili sila cold. Niya ang pro sa European kay independent, na mga career. Niya tapos kung wala man galing career, at least na sila plan na kanang mo niya na sila- baton. Yes. Step sila 1, goal. step 2, step 3, mo niya akong goal. Diba? Exactly. Kana nga pro o kani nga pro sa Pilipinas ug ang pro sa European, gi-combine mo na si Arturo. Muna si RT. Mao daw na. Yes. Yes. Ang wish na ko sa tanan makita sila sa ilang sariling RT, sa ilang kinabuhi. Para di na sila mag-NRT. Ano ba sa mga joke? Ano ba? Tawa tayo. Okay. So, good for you. Great for me because we're getting married next year in Seville. Congratulations! With a very intimate wedding of only 40 guests overlooking the river. I've got my dream wedding dress already. Mag-horse and carriage ko. Basig i-live po namo ning streams akong mga barkada. Because my friends, I'm not sure, si Bajak will be flying from Australia. Si Sharon will be flying from the US. Yung ibang mga barkado ko kada make it. One is pregnant, si Muchi sa New Zealand. Yung mga nasa Philippines. International, sadly, they will friends come. with. International. Yes. My wedding's gonna be an international destination event, charot. And then, yung mga friends ko din from here are also gonna be flying. And then, yung family ni Arturo is from there. So, pero intimate jud siya. So, it's a very small romantic wedding. Charot. I-live na ko na. We're looking forward to that. Congratulations. We're looking Sige. forward to the live. Makita naman nato ng live. Pero, Oh. ano siya, by invitation only pud siya na live. So, mag-invite ko sa inyo ha, of course. Dili na makita sa public online. Oo. Dili pud siguro. I-live lang na ako siya by invitation only lang pud siguro. Kaya maghilak ko dito, te. Ay makita Mag-emote pa ako sa akong vows. Ang mga dugo. Oo, mag-emote ang pa mga ako sa pawis. akong vows. Nagkatawagan ko kaya nag-practice ko anang vows na nag-drive ko niya, nag-ending up ko naghilak. Unya, nag-stop ko sa traffic na ay tao nagtanaw sa ko anong saan siya. Kaya nag-story ako sa akong sarili ni hilak lang ko. Mura lagi buang. Nadayon na Pero naman siguro ko. karon ba kung napansin kay Carol kay katong sa when we first met mga 2011 man yata to. Tapos knowing you. 2011, wow. Kuan That's ba so ka long ng- ago now, no? Knowing you kanang mura man kog kag kanang you're the type of person na murag ang ikaw gud ang kung naamang galing kay ka relationship mura kag ikaw ang male ba. Sa akong panan-aw lang I had murag to be. ikaw ang I had murag to ikaw be in ang the Philippines. strong. Murag ikaw ang I had strong. to be in the Philippines. Murag ikaw mo na kung panan. Pero pag abot ka Arturo murag nabali siya no. Tanan nimo. Yes. Nabali siya. Ano Okay, siya, magkakilak Ling, na ano ba? I settled in my soft girl era na dahil sa kanyang masculine Ah. energy. Di ba? Nakita jud Lagi mo nga ang jud kong nakapatay masculine sa imong energy. personality na strong. Lagi. Kay, yun lagi kay, hindi niya din alam gaano ako kabuang dati sa Davao City, pero alam niya good. But, yeah, kasi sa past relationships ko, I kind of
took on a more yung stronger role. Ako yung mas ambitious, ako yung parang mas sunod, ako. Pero pagdating ko dito parang, ay, he's gonna tell, parang, ano ako ba, na hala, mas alam niya man kaysa sa akin. He knows more. He's more experienced, mas alam niya. So, maminaw taoy. Unya, murag surrender na tuloy yung aking strongness. Nag-surrender. I wanna run Nag-surrender to na you. ako. And then parang, ano na ako, soft girl era na ako, Char. Pero in business, in work, hindi pa rin kasi ako masyado sa work. So I'm still in sales. Pero na ako, corporate sales. So I work for business to business, property technology sales. Hardcore ni ako adirete, tinud-anay na ni. Unsa man na siya karon na imong property whatever. So, how do I explain this in a simple way na dili boring? So we create digital tools or website plugins na ginagamit ng mga house builder dire sa ilang mga website para maka-attract pa sila ng mga more buyers. So ako mga clients dire kana mga dinagko ng mga builders. Building company, Yes. whatever, So developers. B2B. B2B sales jud siya. Hardcore na siya jud kay tinud-anay na B2B jud man. dire. Hardcore na So jud everything I experienced in Davao, all the sales experience I got, the exposure that I got, siya ra jud nagmold sa kuha. And then inigabot na ko dire, it's been quite a journey kay sometimes ma-feel na ko ang imposter syndrome na murag naglingkod ko ng table na puro mga dinagko na mga tinud-anay naman ni sila ng mga businessmen oy. Kana mga Harvard graduate, kana mga tag-iyaaning mga big skyscrapers in London, mga maisip jud nako, and I'm just a girl from Davao City that talked her way I'm all just a the way to country this girl. table. I just talked my way from Davao to this table. Iguro jud padulong jud dito sa table. And what a very inspiring experience. Especially for you. Yeah. Especially for me. Oo. We're the complete opposite. Oo. Di kay si Kringkay manggod, gani si Kringkay, kanang na siya personality na kanang timid ba? Timid man jud siya no. Timid Pero, ko. not very In real much. life, in real life. timid siya, pero tingin ko nga kanang just do everything you can tapos unya nag-worry kung unsaon nimo na once nahatag na sa imo na offer na sa imo di na worry kung unsaon na, pero for now kana parehas na ka feel baka siya imposter syndrome or unsa, pero just fake it till you make it. Yes, that's my tagline, ang literally. buhaton. Alam niya ng mga barkada ko, they know that I've been just going for, I know kasi at the end of the day, I will figure it out. Yes, that's Alam ko, confident. that's the I might not batasan. know it now. Diba? I might not know it now, pero tagay ko one day, be, kabalo na ko, ana, kay mag-research lang ko. Ana, ingana. Diba? Ang ato ang Ingana. mantra for the day, Ingana. I will figure it out. At the end of the day bitagay ko I will one day figure it out. makabalo na ko ano. Yes. We live in the time of accessible, unlimited information online. Napay chat GPT. We live Karang co-pilot. ChatGPT yan, ah. Oh, ChatGPT. Diba? Ang ChatGPT sa Jud, o unsaon man ako ni te, kay mag-type ko Mao dito. gani. ChatGPT, how do I do this? Can you please explain to me? Can Mao you help gani. me create a business plan? O, Lahi man. Lahi man ko nang ginabuhat kay sa pilot. Lahi man ko nang ginabuhat kay kada gabi. Kay kada gabi istoryaon niya si co-pilot mo na siya. What do you think? What do you think of the reaction that I made? Kano more Lain na ako. Lain niya, Lain niya. Istorya kang kupalan. Ay, kung i-expose. Di maulo sa tadri sa to ang guest. siya naman ginoon na hot seat of Here's a drink. expose. Ano naman, uy? Asa mo, ako ba din yung drink? basta makatawa lang ko. Sige. Amazing. Ay, makataon kita. Pero you can use ma-shot jud mo sa ChatGPT kay, like for example, if you put in like a prompt na I'm looking to start an online business. I have about, I don't know, 30,000 pesos in my bank account right now. I want to start a business that would generate an income, blah, blah, blah. Ingna yung ChatGPT, ana. What is the best step or what is the best industry na sudlan nako na pwede quick turnarounds or quick ROI? Mugawas siya te. Oh, magawas Mo tanan. explain siya. Mo explain siya sa imo. I think the best thing for you to do is drop shipping or mag-ani ka or mag-ana ka. My God, di ba, everything's accessible to us right now. Research Oh. lang good.
Tubagon pag yun mo si Dayon, dinagad ChatGPT, na. si co-pilot nga, what if, ani, unsa man akong buhaton? Mutubag pud siya sa imo, ha? Magtinubagay mong duha. Pero nakatry na mo nga It's- nagbisaya sa ila ha. Ala, nagbisaya. Wala. Oh, nag-try ko. Wala ko nagabisaya. Nitubag siya Bisaya. Correct pa yung grammar kasi sa Really? tuwa sa Bisaya. Oh. Really? Hala, lingaw lagi yan. Hindi ko Lagi. alam. Di, creepy siya. Kaya pala niya. Creepy siya. Creepy bitaw. Tanawon nimo ang Creepy iyahang bitaw. ang iyahang grammar kay perfect kanang modern Bisaya kana Davao Bisaya good na sagol-sagol na mga English. oh Bisaya wala. English man Really? yan. Kwan. Lain siya creepy siya mura siya tinuod nga tao behind the scenes. Basig tao ro jud din ano. Di ba ang Nagulat Tesla og prompt. Di ba ang Tesla din nanay robot-robot? It's, Oo, feel oo, na ako oo. na we're not far from the movie I, Robot ba? Ayo Tawa. view ni Parehamig opinion ni Carol. view. Ningon ko, kapila na nako gingon na matinood lagi ng mga sentient in the future. Not Lagi. in the near future, jud. Ang problem lagi niyan, all the robot movies always show us one thing, that when we build them to parang help us and protect parang Earth, parang after time they'll realize kita man we're the problem. Mao na, It's me. mao gid na. Hi, we're Ang the una problem. doon- We are the Ang problem. unang patyon kasi darling yun, problem do Ayaw, kayo. ayaw pod. Dapat mag-please Ayaw and pod. thank you ka kang ChatGPT o co-pilot para di ka niya always na unahon. ako. Kay Google at kay Alexia. Thank you. Oh, thank you, boss, Taking and thank over. you. Kapulit ba ninyo ako wala ko'y pakialam. Oh, ay dapat Hala, ikaw dyan unahon. dili ka mag-ingon Okay, ana. bye, fine. Dapat mag-polite ka sa ila, ha. Wala ko, patay na ko na. Hoy na ba Kay yung one day- questions ang ato ang mga ay unsa man? One day kay pag mag-take over na, muingon dyan na sila, ay, ayaw na si Carol kay butan kay na siya. Sige, ba na Maugani. siya istorya sa Patay. kuha. O, di Wala ba? ba, ko nagating Pati mo. ma-save ako. Yes, Oh, exactly. he was polite. Na questions? Oh, naay questions ang atong mga viewers. Uy, unsa to? Ay, naa ba di ay? Naagod nag-question ka ganina, si Koy Blank. O sige daw, tanawa Nag-hide daw. siya sa imo. Kung sa imo ma-comment, anak. Kana lang sabi, kana lang sa. Hi! Hi, Koy! Sino yan si Koy? Si Koy Blank, amo ang listener. Among listener din sa podcast. Hi, Koy He always Blank. listen. Tapos, Oh, hi, Koy Blank. napay isa ka question. Si Koy Blank, gyapon niya, ano siya na, pag mag-describe do ka og durian sa mga British, ginaunsa daw nimo pag-describe ang amoy. Mo na iyang question sa imo ha. Mao bitaw. Yawa, oy, that's a beautiful question. So, for example, si RT, parati ko yan siya ginasabihan, na one day, pag magpunta ka sa Philippines, ipakain ko lahat. So, ipatry ko sa kanya lahat. Ang durian, ang all that. So, ang description ko sa kanya, kasi si RT, mahilig yan siya ng mga blue cheese, mahilig siya ng anchovies, mahilig siya ng yung mga strong. Uy, anchovy. I love blue cheese. I love anchovies. I love anything na parang a lot of people say na hindi nila gusto. Siya din. So, sabi ko sa kanya, this is a fruit that either you love or you hate. Most people na foreigners, ang reaction nito is baho. Pero I can tell you, it's one of the sweetest smelling things para sa akin. So, ano lang dyan siya? It depends on you. Why pugsanay? Pero sabi niya, he will try it daw. Pero ganahan man siya og blue cheese og anchovy di naa sa iyahang unsay Siguro, feel nasa ko, iyang lane. ang tolerance, I feel ko, it's in his lane. Like you say, ang tolerance niya to things that smell a bit strong. Pero para sa ko, di bang good yun baho ang durian? Humot man siya. Strong siya, humot ko. siya strong. Di ba? Strong Si siya, ate di humot. So, ganahan di- og durian tarawa iyahang naong. Really? Oh. How? pero siya ganahan. I love Labaw durian. na karon, labaw Pero na karon isa- kay grabe ang durian ang sale ba. Sige slag ka og durian kada gabi. Akong bana, akong husband. Wala, Sige sana ka I og love it. durian. Uy, pagpunas I sa love niya, it pag too. toothbrush niya, pag mouthwash and everything. Ay dili siya mo kiss Grabe, pag Judy, ikan mo ay. kaon og durian. Mas Muna may pa si giingon Carol na lagi. British man unta. Oh. Either you love it or hate it lang, Jude. There's no in between, di ba? Bitaw. Diba? Napa So, isa ka one question, day- napa. Sure. Napa isa ka question. Ana si Maria, Maria I found Blank. her comment ganina, and congratulations, that's her first comment actually. Nakalimot ko siyang question. Ang question niya kay nakalimot yun ko ay. Naabay Kaya mo yan. racism. Ay, Kaya oh, mo yan. naaba I daw believe in you. racism dira. Racism. Ooh.
I don't think so. Kay grabe lagi no on the media now ba if you look at YouTube na parang feel mo everywhere people are being racist. I don't know if it's because I'm a minority that isn't parang headlining right now. Hindi din kasi ako mukhang British pero hindi din ako mukhang Filipino. So I don't think I'm the best Maupod. person to ask. Mao. Pero sa mga alam ko, hindi man open man sila masyado dito kasi it's a multicultural country. I have never experienced discrimination at work or yung parang, from the Philippines, wala man. Not really. Pero that's my experience. So, maraming Oo. ibang experiences dyan. So, obviously, I'm not saying that no one else experiences. Pero in my experience, wala akong na-experience na ganyan. Good for you. Perfect. Go lang Good man. for you. you. Mm-mm. And even if magsabi sila, kasi ako, I'm one of these people na it's very hard din siguro for someone to be racist towards me. Kasi accept ko man. O, mga British, lagi, we love tea, we love fish and chips. So, ang mga ngipon daw, kay bati. Unya, ang mga Pinoy, kay, we're third world country. It is, we are, it's okay. Unsa ba, you cannot be racist to facts, di ba? Ay, Ano man jud, pero we're all just trying to all be better. Kagwapo na sa Davao City karon ana gani ko once no na my city Davao City right now siguro I won't even recognize it anymore. Sa makita na ako sa Facebook and all the shops that are there, mga restaurant, mga ganyan, hasta nang gwapuha sa Davao City. Pero traffic lagi daw kaayo. Ay, ang mga commuters ang mas luoy. Mas luoy ang mga commuters. Kay nga no, Parang Manila na. wala na jeep. Kabalo na ko nga no. Ano man? Wala na gina-maintain ang jeep. Bantog, gamay na lang kayo ang jeep. During peak hours, daghan kaayog mga tao nga maghulat. Ay, kay gina-face out na ang Kay jeep. gina-face out na ang jeep. Kay pulihan nila Kay new pulihan. transport system. Oh. Mm. Nya ang mga operators wala na pod nag-maintain. Di ka relates, Carol. Wala siya laga jeep. Mao ba? Oh. Try ko. Mm. Nasaag ko, nag-ending ko nag-taxi. Mao ra kay Nakabayad na nun kagaduha kagwang. Yes, kagwang jud ko te. Nag-try jud ko ana sa una. Hindi kay pero drive, daghan nag-drive kayo man ako. skyscrapers nga nang nanurok in the Yeah. last few years. Naguna mi ana oy kay ang katong Alveo na kondo mo Ay, na oo, mauga ni. Mo to amo kami nag-una-una na. Kamo ang reason Kami na kay- nga daghan ng skyscrapers. Kami ang reason na nagsugod ang traffic. Mao. Ay nako. Yeah. So Pero yeah. at least we're evolving. Musuroy ka diri sa Yeah, pa kay kaya balak nga. musuroy diri sa Davao unsa ba? Yes, ang plan ko is, so next year we're getting married. The year after, hopefully, we're gonna purchase our house here na sa UK. And then, before we do that, magbiyahe sa mi padulong diha. Iuban ako niya kung bana to be og yang family. To meet sa aming house. So makavisit po, kay gusto po sila makavisit sa Philippines. So, and then dalhon siguro na ako sila Siargao, Palawan, mga anak ba. Tourism. Interesting. Char-char. Interesting siguro na ba kay na sila mga words sa toa. Ay na sila words Yes. na kung paminawon nila medyo pare-pareho lang ba no? It's crazy kasi halos because 'di ba sila man na parang nag-ano sa atin before what's the right term? Parang sila jud nag-conquer, nag-invade, nag-take over for a bit sa tua. 300 and then years. Sila ang nag-name ng most of the things, lamesa, kabayo, kalsada, kutsara, tinidor, banyo, all of that. I think 90% sa ato ang I think 90% sa atong culture, sa atong even our personality, at atong trait, daghan rin sa tuwa nagatulog paghapon. It's from the Spaniards. Daghan sa from tuwa the Spanish, yeah. Oh, daghan sa tuwa Catholic. That's from the Spaniards. Daghan sa tuwa ang kanang kanang mahilig magfiesta. Architecture. Oh. Ang architecture of the old Philippine architecture, mga the design. buildings. Oh. The design, parang lahat yan. Pero ang weird is yung mga dishes, for example, adobo, which is one of our most famous dishes, gikuha pala natin yan sa kanila and our adobo is completely different sa kanilang adobo. Nagbutbuot ratate. Ang adobo sa kanila is Taysa.
gilutuan na ka ni Arturo sa iyahang adobo ug nagluto na pud ba ka og Yes. adobo sa imong adobo. Of course, ang iyang paborito is our bulalo. Actually, it's gonna be one of the main, gawin siyang parang fancy style na sisling bulalo will be our main dish sa wedding. Paborito niya ang bulalo. Pero gawin namin parang small portion na parang pang high-end na restaurant na style. Hindi good yung malaking sabaw na bowl. Para Bone marrow. sa wedding. Itong giant ba nakadiro? Magsup-sup jud og bone marrow sa akong wedding. So, ang ano lang is lagi ang adobo. He's cooked a lot of dishes for me na Spanish. Yung mga afritada natin, yung menudo, yung mga terms. Pero iba talaga yung dish nila. I-search mo gud ang Spanish adobo. It looks completely different. Fish pa jud siya. So siya murag Nagbubuot paksiw? na. Murag paksiw? Murag paksiw na giprito na wala ko kasabot. Lami good pud siya, pero dili jud siya adobo for me. I'm sorry. Ay, Di sa good jud bagay, ka, no? adobo Sa for bagay, me. no? Pati ang mga spaghetti, naputay Pinoy spaghetti, ang carbonara, naputay Pinoy nga carbonara. So dili Yes. exclusive sa So, Spain, nagbubuot Spaniards lang ang ta. nagloan ta og Nagbubuot lang ta. idea, Oh, gilahi na to. oh. Kaya we add our... we took inspiration. Charot. Oh, tama. We took inspiration, added our own flavor. Oh. We added sugar. Oh, Lots in of sugar. everything. Yeah. Oh, lots Adobo and na sugar, lots. afritada na sugar, menudo Naka-Jollibee na na ba sugar. yato si Gidala na ba yan ako ni Jollibee si RT? Pero O niya, lahi unsay man ang masulti? Jollibee dire, oy. Lahi Ay, dili dili pa pareha. ang Jollibee dire. Dili, maingon jud nako. The only one na sakto is peach mango pie. Ang spaghetti na siya'y kulang, ang chicken na jud siya'y kulang, ang gravy halos pareha. Pero maingon jud nako, I think it's because ang daming regulation kasi dito sa UK. Kahit yung mga fast food nila, hindi nila ginalagyan ng sauces daan. Kailangan mo mag-request, magdagdag because of health and safety concerns na mga so fattening, mga ana-ana. Daghan kay, you cannot put too much salt, you cannot do this, you cannot use mga extenders, mga fillers, daghan kay rules dire na kabalo ko wala diha sa Pinas. Muna mas lami ang Jollibee sa Philippines. Okay, unlimited ang sugar. Diabetes. Kaya gani, unlimited ang Gout. diabetes. Sabi na, tawag na. Paano Ang MSG, no MSG. limit. Oh. MSG, mga ganyan. Pero ipatry ko sa kanya para he'll understand. Kasi bitin siya ba? Yung chicken dito, parang mabait mo na parang nandyan, pero kulang. Maski sa ni Parang may mag-explain lami kayo ang Jollibee pero pag tilawan na nila niya dili mao di gyud ni mao niya masurok imong dugo ba gusto gyud nimo siya matilawan ang Lagi. Pilipinas jud na version. Oh, ang imong Yes. naandan nga version. Oh, imong naanda na Yes. version. As in, Jud. As in. Makamiss gani, Jud, na maglaway ako yung mga palabok. Kaya makita ko, kaya halos lahat ng friends ko, Facebook feed ko is all Davao City, mga friends ko before. Puro pagkain nila doon. My God, makalaway. Ang dami na magandang restaurant sa Davao. Ay, oh, Atong time daghan na norok no ng mga restaurant sa Davao pero wala di ay lami. Sumala pa. Oo. Mo ba? Ayog to anong mga ang sarap dito sa mga Vloggers. vlogger, mga ana-ana. Mga Okay. vloggers. Pag adto nimo dili di ka ma-impress. Ay, mo Jud po. Lain man tag taste level pod. Sa bagay po. They sold their soul for the influencer route. Gi-focus mo gud nila ang aesthetic kaysa sa lasa. Ala nangaway na taog restaurants. Ala. Mas important ang lasa kaysa aesthetics. Oy. Unya. Salamat na ta kay Sa Carol. paminaa. Magpasalamat Murag na ta sa taas-taas mga. na kay atong storyahan. Naistorya naman nato ang tanan. Naistorya na ba? Two Basta hours. na pa kay Murag gusto na-cover na na ano. siya. 2 hours talag storya. Hoy, maala-ala mo kaya and magpakailanman you're not allowed. You ask permission from Carol and Dili Ni Advice to take the story. Oo, copyright. Copyright Registered Lagi drama. trademark. Di, Jud. Sulungon, Jud na. Isu, Jud na. Pero, hindi, oy, parang kadami, Jud, pwedeng ikuha ba? Kadaming stories. I still have a lot more. Siguro ganing hindi natin napag-usapan. Pero, yeah. Thank you for having me, guys. Magbalik, uy. Mubalik. Oh, magbalik-balik di ay unsa. Oh. Naunsa. Pwede. Balik sunod. Namoy controversial topics gusto suryahan kay daghan kay controversy diri na side. Ay uno. Na may mga Next time. napay new wave feminism, napay mga topic na ingana game ko ana tanan. Ay Di, uno. ani man eh. Humana naman na to interview si Carol regarding
her life and what she shared, the lessons na makuha na to sa iyang life. Next time, siya na po atong co-host. Siya na po ang mag-opinion. Mag-opinion. Ay, no, diba? O, tama na siya. Kanang mahimo na kang guest co-host. Oo. Char, na-promote. O, istoryahan na to na. Sige, sige. Maghatag ta saya og topic na kung tayo na nambok na po si Christina Aguilera, namayat naman siya ron, patambok ko na po na to siya, no? Pag manambok si Christina, kung saan na po opinion ni Carol, Ano ana? ay po ni Christina Aguilera? Idol ba ya kay na ako na si Christina Aguilera? Mo gani, no? Mas chismis si Britney Spears kana iyahang unsa Ay, oo. meltdown ana niya pag 30s niya kasabot na gud ko sa iyang meltdown. I can relate na sa Nakarelate iyang na tayong meltdown mga- na episode. Mga 30s people. Makarelate sa iya. Yes. Haluoy kay siya. Adulting is Ano yan? hard. Nabuang na ba yan na siya sa Instagram, no? Nakakita mo Oh, mga video mo ni ganin Britney ako Spears inon sa yan, Instagram? nabuang na siya sa Instagram. Oh, na-addict na siya. Oo. Wala na siya. Magsayaw gud siya, magdala gud siya mga kutsilyo. Mo gani, nagsamad-samad na gani siya Oo. no, siyang kamot. Oh. Na someone needs to help her. Mag-naked pag yun na siya sa Instagram. Kita ka. Oh. Magpakita na Lagi. siya sa iya naked body. Oh. Yeah, grabe ba yung katan, yung body. Oh. Una na, naway na ka. Ay, hala. Pasaylo Nanaway na ako. ka, nanaway na ka. Britney Cancel, Spears. Kringkay cancel. Pasaylo ako. Dili ni advice cancel. Pasaylo ako. I'm trying to be better. Hoy, salamat kaayo, Carol, og sa mga Sige, stories. till the next time. Sige. Salamat Till the kaayo next unta time, mo guys. sa pa ni. Sige. Message lang. Bye-bye. Bye, everyone. Bye. Bye. Yes, bye kay Carol. Uy, salamat kaayo. Daghan kay tag na-learn kang Carol niya. Unsaon man ni nato ni Ron nga. Kita na lang man nabilin. Wala naman tayo ka istorya. Di na ko ganahan makikstorya, wala na si Carol. Wala naman di ay. Oh, niya. Uy, pero natay natunan. Oo, oy. Sa kataas-taas sa mong istorya, 2 hours ko talaga istoryahan na diri. Sa Oo, kataas-taas sa itong istorya, natay natunan. Unsa ato natunan? Mura tag teacher ba? Unsa may natunan mo? Oh, short quiz. Sige, short quiz. Sige, paunahig answer. Ang answer makadawat og G-crush. G-crush. Dili G-cash. Makadawat og G-crush. Hindi makadawat og G-loan. Makaloan na noon. Ang una maka-answer na ay madawat na Ayaw ng G. Ay, si Janice daw. Ang muhatag o Mata, lining og Gcash, so naay mo sponsor og Gcash Naman, dili di pila may man. sponsor, Piso dili na pila? 50 pesos Hala, daw. makadawat tayo mo, Hala, oy, 50 makadawat jud daw mo pesos. Gcash. Sige, answer mo ha. Tistingan jud nato ko sa katinuod. Nami audience dire, live audience, si Janice Blanc. Ana siya kung kinsa daw una maka-answer ani nga question, tagaan daw niya 50 pesos Gcash. Sige daw. Oh, yeah, tinuod na ha, Janice Blank. Uy, mo-answer ko para ako makadawat. Ano, pwede ba di ito mo answer? Pwede, uy. I'm running this show. So if I say I can win that 50, I will. Sige daw. Sige. Ang question, ako'y mag-question. Unya, ang pangutana. Sige daw, Bim. Ug, unsa man? Ah, Pangutana. sige na, diretso na. Okay, wala Ah, pangutanan ako. Oh. Unsa ang first job / career ni Carol? Ako'y answer! Asa man is answer di sa comments? Hey! Mag-switch accounts ako. Dapat akong account akong gamiton. Hala, bitaw. Switch account. Ang first job ni Carol. Mo-answer ko, what lang mo? Mo-answer lang jud ko ron, nawa ah. Mo-answer ko. Fire dancer. Enter. Oy, ako'y una! Oh, na-comment na! I-refresh. Basig na yun nakauna, i-refresh. Dili lagi, ako lagi una nag-answer. Ako'y una nag-answer. Kasi una nag-answer. I-refresh. Ako lagi, so ako ang Gcash isa na 0927. Ipalit na og fish cracker karon ba or chicharon? Chicharon. Karon dayon. Guys, nadaog ko 50. Thank you so much. Salamat sa atong sponsor, Salamat Janice sa Blank. sponsor. O natay natun-an, oy. Na, oy. Ato natun-an kay don't be afraid
to go after something that you want to do. 'Di ba? I will figure it out at the end of the day mo na Okay. ako ang Don't be murag- afraid even if you don't know how you will do it, or even if you don't know how to do that job, or how to do that gig, or how to do hosting, or how to do anything. Just go for it, apply for it, and then if you get hired, kaya di pa man po sure kung ma-hire ka, di ba? Oh. If you get hired with lots of luck, then figure it out after na kung saan na siya pagbuhat, kaya na-hire na ka. Oh, parehaan na makita na ko sa usa ka group, nag-apply sila og mga trabaho. Unya pagdawat nila, diha pa sila, hala guys, unsaon ni. Oh, dagan kayo nagaing Mao ana. gani, no? Baga kay naong. Mao gani no. Oo. Nganong dili man ko ingon ana, o dapat mag-ingon ana ko. No? Oh, expose mo yung sarili. Expose na ko akong sarili. Sige lang, okay ra. I'm an open closed book. Oh, mo lang to, so guys, Guys, salamat kaayo sa kabalo pagpaminaw. ko dagan og introvert sa ato ang kuan, mga listeners. Ay, kay liwat man na sila. Liwat sa host. Liwat sa host. host na unsa. So, guys, mo lang na ako ang ma-impart sa inyo ha. Unta na mo'y nakuha kang Carol, kay ako dagan kay kog nakuha sa iya ha. Oh. Gani pod. Kamo unta, ayo na mo ka introvert. Ma-introvert mo pero ayaw lang ipahalata. Dili gihapon. Be yourself, but you still have to like develop a batasan nga makuha ninyo sa inyong gusto. Unsa man ang giingon ni Nathaniel Blank? Unsa daw? Ang lisod anak ko mag-apply ka as pilot. Di ka kabalo mo drive og Kailangan po mo apply as pilot. Uy, tapos dili ka kabalo ana. Unsa di ay bugo apod. Uy. Kali si Nathaniel Blanc no, maglagot lagi ko ani niya ay. Unya guys, mo lang to, mag-vote in the poll ta. Nabaday tay poll. Ah, wala tayo poll. Ay, no, okay. Basta mga interview shows, wala tayo poll. Mingawan sila sa ako ang vote in the poll. Dili maminaw sila sa episode 29 o 28 o mga old episode. Wala ba nila nakita kong The Weeknd shirt? Hey guys, do you see my The Weeknd shirt? Oh, thank you so It's much, my The The Weeknd. Weeknd. I can feel my face when I'm with you. Thank you so much. Guys, mo lakaw na mi and bye-bye. Kung nalingaw mo, please consider sharing this episode with your friends. Unya, pag-subscribe na lang pod para ma-notify mo sa mong latest episodes. I-search lang sa imong paboritong podcast app, Dili Ni Advice. Ug basig na amoy mga topic suggestions or questions, please reach out to us. Don't worry, submissions are anonymous. Dili mo mailan. To submit your stories to advertise or sponsor for the show, go to diliniadvice.com. Nga, maura to guys. Salamat kaayo sa mga naglantaw, sa mga naminaw, sa mga followers and highlighters. Thank you so much sa pagtan-aw. Nabi, nagtan-aw po gamay. Salamat kaayo sa nagtan-aw sa among live stream, and as always, thank you so much sa among Spotify listeners. Thank you. See you next week. Okay. Okay, bye-bye. Bye guys. Bye, guys. Bye. Bye guys. Bye. Bye, 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 bye. Bye, 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 bye. Bye, 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 bye. Bye, 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 bye.